Your name is Yahweh. You are destiny changer. Your name is Yahweh. Listen, Sanchania Kosu Testamina. Nipasi won Huriano. And Yamimo. So when you miss one who's so good, you find Yamama. And Yamima. So when you miss it, one who so good, the Padasani, I'm not trying Yamama. Because of Michadia Kosu Testa. And the Pasha Shajin Sakra. And Yamama. Nessa no papa tifie. No case one who's so what. Say a problem or a problem kase. But we don't see it. Who know papa tifie so? Akuya mansa. Menumi wo some who. Menumi. Hey asamo. Baby yedru sabe ni pada sani. So when ya so dia obekọ wo misra. Baby yedru so nipa when me was so mewrade. Now there was some baby asia obekọ me say obekọ sabe ya you woman e breboni. But nipa we afi na boni koso. Afi na boni eji yiri. Afi na boni koso biti. Afi yo ena boni e koso gidi. Sabre yo. Sabre ne nsiune mu na kakakra bi na aton. Sabre ena boni so koso se gidi. Me come chira. Me se me tu me nisha dia koswa. Nipa sum ye omo da. Oh my goodness. Nipa de wo maso. Etie nsem hunu. Na wo baba to ha. Na wo kan sakra wadue na ne bu ofu a. Enye me nwanwa so onyame se woni no so bo nipa enye me nwanwa. Say a whole God. I will to me command nipa. Etimi ka se wonu no so bo nipa emprahim mame anoto emprahim mame anoto na wo onyame na kasa nipa ntie na ona be kasa obi betie age abanyansafo age wise people womo running for my life omo nko na betie age nyansafo e woda wodwene why aboa ntatia enne saa bredi e koso kura kire saa aboa ntatia kura mpo sebe prebiasa woni minyansa che nipa ne bebre because aboa ntatia pebere so was senuane kokobu ne buom e make sure say su to bresha siesa e ba awo ba obia monten obenya aduane edi ama ne mane bi adi oboa ne ho batayemi yo se nipa na se ne edu pebere no wo se wo moa ne ho entwen su to bre ayemi wanwa se nipa da sani ejina pebrem no wo gene ho mena ne wura fi se nsuo beto ne wura fi o enti so mbeto sa wo tia na wo kasa no mu bu ofu. They don't want to listen. They don't give a damn. They don't care. But so oba no me de ma ama brown ni Emilia Brubi abetra ha. You over for popcorn. No what did you have them? No de nsasu na no tie pa. No afafo afre ni aso wo metie bi. By sakra waji. Ni pampe. Eni tie nya me nwanwo. So nya me se wonu ne ho so bo ni pada sani. Wono otete na tie anwene ye. Ehu me nkwa hu me gu ye mu. Wo se wonu ne ho so wo bo me no mienu. Asodinti o onyame se wonu ne ho so bo nipa. It's unbelievable. This onyame no ho so bo nipa dia. Brother, sister, get ready. Get ready pa. Na wo ba na ni eden so nyekom. Wo ba no mercy. Obi akasa wontie. Obi etu ni fo wontie. Sabre we na wo kasa bi ni achopa bi akonanim.
na wo twɛn na suru yi gye sɛ wa na papa ne ba die ka me kyerɛ wo die o man ka kyerɛ wa me nie ɛnyɛ kɔmɔ wɔsɛ menu me ho sɛ me bɔ nipa menu me ho sɛ me bɔ nipa because nipa so de no we bubo adaka mo kwa de mo ankoboa no adaka wo bubo mo ankoboa no ma me no to ate obi eni wo bubo ame asampakafo bebre wo mo kwa de mo mmoa wo mo sika nko mo bibia nko mo mra mo meti asam ne keke mo meti asam ne keke o na mo fa mo bra on si bue no wa ai nyene hyɛn no obi ameboa no woni na busua nko a wosisa die emudududu wo mudi akoni abatumi so wonbowa otamdia ne bi ma ne sisi mu kura kaya ate wo mu brain pa wato ne buase ya adaka ne wie wa bra nipa da sani amboa no wie no sakopa nipa chose mumra adaka ne mumra metene mesra mo no nyame ne nso yire be se kuro yi o mo se da bi sa na ekoso this time esampakafo ye kanyame asam no kurem obi eni wa obo omukoto afrenkra omo de coins ne koto ya mo omo nso omo devote omo self so omo be cancer mpa no wodi ye sister ya abra ya be tie bi keke o ne fa ya okora hyen na onyankopon ma won kwa ni passe da bi o ni passe da bi wontie eni ti sa me gine ho sa na makoma ya meya me sha na ya meya wa bra nipa da se ne yen kasa ya wo ya ma wo fie na wo ba ya so den a ekwan a wo de ne fa so enu nko anti kro wo nyame de bebu nipa bebratan wo mana wo do ma begu aburukyire no wo si dan a wo mutimu no sa wo hwehwe mra wo fie o ne nkola na ndi so ya na de ne koso sa woman time set time we so won ko school ana won ko ye bibi ma na wo ba bedru fie na kola na ya so de a me pese mbusa akoshe eya na de ne koso ho but wo nyame aboni po ye ti wo sisi amframa na ma ye nipa mframa afiri me huni me bai ano to ano na ma me ye nipa o so wo nyame bofu no wo je mframa ya me ti se balu majo me nye nipa biem enti si akasa yenso obi a sa papai onyankopon a wode mframa ma yesi ehome won na wo seki isuru no enye di wode ye ka enye ye boss aye ne wa adwuma enye no dabi nso ne nipa dasani owuni ni obeye bibia mana wotie na asam eche onyankopon sa ne yayo nti enye me nwanwa se papa ne se wonu ne ho se obu nipa se meno no ka se wonu ne ho ya meno me nu me ho sa kanu anu majeje me mfra ma fi obi ansa meno anu no ya pon party na pon obi anko fie wasanya abutre asa ma wakipu ne mfra ma na wo ho me no a udididi na tam na wo pena sam na tie no wasanya abutre ma wakipu mfra ma no e kire se wo se hwe yi na wo ba was be careful. Would you from Framanante via the open beer? Would you obanu and count shekura or best a yama paper too? No checky yes, I'll be dear, no charge of was to a canako. Chiameka from the man who may because not your electricity bill. And to Chiameka free. Who yes, he can watch you or no back to you. Papa, ya dinning nano. Bra, found so good in the soup. Wo be ya bibio ntino waka na no to mo hwe saa o hwe saa say ye lesbian ni gay dia tro man tro nale wo ketre maso ntro ma me kokan ye no mo ampe enen ntro se mesa ma to aso enen ntro se no mesa ma to aso enu asem kan ye mo ampe ena me mfa wo ni nipa dodo wa me dia me ye lebrani me ye lebrani oni asoma me se me ye adwuma etinye wunti na menka de ye de asoma me meka me ba be ka kiro pepepe me be to aso
because nsem ni bi ho yiba ene mo mfanti mo mpe ba mi him wo kra afrijem wo kra o na mi him afrijem because ene no kra ye na eye nipa bi din so obeka no kra ene ye nsori mu ye popiti nanim asofofo na ye tua tight na offering emo mo sesa de ko ne ye de bi tua o mo ka no wo mo si yenkowu o mo si yenkowu o mo si yenkowu so mbeka no kura pa kire ye o mo nka bi da enti yemfa yesika no mra na ye yenkowu empare me nso se me ba beta na me nka no kura nkyero because nyame kura se wani no nso bo nipa mpra he na me ma no cho a oh wantie me amemfa ho because nyame na wo bo wo no ono kura se woni no nso bo wo because wo aso ade no what wo ye shen bubunia ship kese ente se wani na busu nipa 80 pe nanka o ebi kura me fa nia ne bi no wa ha no mo pese ye de ya mo boda do ananka obi kwanto na do meche Noah. They didn't do it. Noah did na ho den anu wo ye ya otu so de sika kura kan ho because onyame a tro say ya de na wa ma da do sika ana o ma da do sika onyame amfa na do sika anka no wa nso amfa nto na do ambo penti sika so wa ma ne bi enti na wo say wo mo pen no na wo say ko mo keka mo nsase no mo mani sika keka o de beto na do no mo sa be boa no mo bobo ade no mo amfi no wo mo amfi no wo mo twen ma ne yade ni wi wo wie so aha no se mesra mo onyame de nsuyire be sa asase nti mo mra mo metena ship yi mo mesra mo ayo mo sa mo amoa me am yansi also for me preach tro bia na de medi kwa yo de ama me offering kra mo antu bi nya hwe mo de mo mra no mo metie nyame asem enkwaje se mo metie bi na mo tie seya e ba ma mo da nkwa mo mra no wajina ho boda wura wutu so obi kra twama se wan gina we omo se wan gina omo se no ei nti akwa wada so gina kwan yi ho ei papa yi so wo bro in fact school di nipa wan ko bi so ya na e ha dwino no way into office so ko school ena nkofo office yi omo titi wote bia nti ko benya daga betena no ma ba yi de wo yi enti mo etuna bia nipa wo ye bibia se wo se mo so mo use mo common sense because mo ye intellectuals mo ko school aduru akiri papa yi de wo ye wonyi just na dwene mo neka no because enwanwa she said we see ejira na bodwe se wonya tam kwa no ko baba shop no wa betina no wode nkofo ma eye nkuru to adwuma sei she wa she ninse no mai gei o kan we krase se o ya nyem ho wa ekwa papa yi nam so wo mo sese nnua wo ba bese wa hwe ne yiri sese sopa wa sopa a wo ma wo mo kwan kra mo mo vacation no papa yi jira no mo de de sai egu ne mai se ne nse no mu isu se onyame be se kuro in fact school party ni pa to no wanku bia ya na wodwe na kakakra o papa yi ne wo ye mmobo enti wo kofie no obi graphic no wo hwe na graphic mu ni atro akwa bi di no wo se yi ensu yi ne be sa asase akwa we di o emless o to kenkan graphic na no koduru ha no asere za akwa no wa akwa we di munya no life ma no eno mo si no wa enti chese woni na busua no nipa nwotwe akwa we pa de akwa si bra se no go school o se daddy man ko wo se ko room time out mi wi am no be ba be kasa wono ankasa te ho did no wa hu fa so ati ase sa o ye tete kwan hu sa obi be kan mame no to yi pa se di usitie ko ye bibi se ni se ya ka me se ko be twedom no ansa ko yi ne nufum nice no wasra honum wa bo hu mode akwaje obi nim oya libi no ode asra ho me se ka mema ne be bo mu nsama me se ka ha no be ba be ka se ye sports ka ha be ye message nya kom because ka masaso light yes oh jai and so da bi o obeto mse na gay we krade na ha no beautiful girl say ha wo gina wo so wo preach sa no mo kan o sa no mo kan wonim se me yinite fo mi dwane
onim se anoto wa mempese meye basia ne mesimi dan wa anwea so onim o to obatumi na odidi matem nya wonwo enti wo batumi a na odidi matem na otwam na okọ na ono asa nipa kuro na wasa frau se ye ka mama brown ne Emilia Brobe asem to invite us bra betie bi enkwanje sama memeti aka na ebama nipa nkwa because yetu ye ni hwe wiem a ensuo mu na enche ne nsuo ne beto asase no onipa da sani se wontie di unyame pese wo ka wa bra ntatia bo ne ho ntatia wo bo ne ho but onipa da sani ne na mo se wo mo ne ho nti obeto se ya na odi hu fe nyanwa enami o nyanwa so obetie pa mo aka no kura kire no ontie ba me pese me ka kire o se da suru bebo mama asase ageso no urade adano ne bebe hu nipa o si ne dan obotan so ene de o si ne de wa anwea so me ka me kire o ye nyina ye se kwa asori we all go to church edru Sunday enya asem ketwa me hwe nipa dodo akotena asori dem ene nipa dodo so gu Facebook 80 false teachers false prophets nsema hu hia na me dagire ho na me ntiase na me busa me ho so mo kwa asori dem won ma ya na ye ka sakra wadwe ye ka kire mo se Yesu wo ba ye ka kire mo se mpempenso ye duru no sa wodi nkontumpa je obi ade akusi ho mo ya na ye ka kire mo se they should keep their house in order na master no he's coming back ya ye ka kire mo yenka me no be sa to no de me kekan no so me no sa be to so bi adwi no message maka me ka bi a kire e bi mama for English isa no be to so sabi o Bible no come Matthew chapter 7 verse 24 it's awesome because other video ni ho me nka ho asem was build on the rock build on the rock. It's awesome no Matthew chapter 7 verse 24 it's awesome no was build on the rock na chi no so say e dey say anwea so ene e dey say a botan so dansie yes and also sanity was therefore everyone who hears what I say and obeys it will be like a wise person who built a house on the rock. The wotie men samino ye what the never to obajemba will see ni dan or botan so onyame asem ni 25 no was the rain poured and flood came, wind blew and beat against that house, but it did not collapse because its foundation was on the rock. And so toy a humu to him from a boy. A dana nyire ngu from san say ne fapemono e ye botan so in ye seal. Fapemono e ye botan so in ye seal. 26 no was say everyone who hears what I say but doesn't obey it will be like a foolish person who built the house on the sand. The wotie mensami na wonya no wode ne betoto obakwasia o sei ne dan wa anwea so. The wotie nensami na wonya no onyankopon so wode ne betoto obakwasia a wo si ne dan e wo anwea so. Na yenhwe so obi si ne dan wa anwea so ade na esi yenhwe. Was the rain poured and flood came, wind blew and strike that house. It collapsed and the result was totally disaster. A humotui and from a boy. So what you see, a bedri dining in our to from. And not to see a cassis you die or botan so as so Christo ni. One save is not forever safe. So what you say, one save and you're forever safe. And in Christo sumu and frozen we Christo ni ya true di won kwamam. Nan koso mo adwaman. Sa wotena Christo sumu fra hu Christo ni na da so bo adwaman.
e kire se wo si wo dan wa anwea so sa wo frɛ wo kristoni na wo da so bo adwuma mu krono a e kire se bra ya sister Kua wo si wo dan e wa anwea so sa wo yo kristoni na wo da so ya aka na ntinchitwa ho ya pesame nkuminya adukro wa e kire se wo si wo dan e wa anwea so sa wo beji wo Nyankopɔn adi na wo da so de bone wo wiase yin sentugu e take birth control e kire se wo si wo dan e wa anwea so what you say? Because the Bible ne carry Genesis chapter 9 verse 6. What said ye wo hwio onipa di o hwi nipa moja gu ne yenam nipa nsa so e de be hwi wo no so ni moja gu. Enti sa wo bo sa bra we ya. Wo si wo dan no e wa anwea so. Na dole nsuo beto mframa bebo ehum bitu. E be jiri dan ni nyina to agu. So what you say? Ebe juri dani nyina to gu sanse what you wo Nyankopɔn se ba no but wanyo na di o sine dan wo botan so no wono ne di wo Nyankopɔn ka kire ne se me ba dwane adwamamɔ no wo dwane nyinsa yiguo enko ho no wo gyae so what you say nentinchicha ho ya enko ho wo gyae do unua wo si yo mate. So what you say? Enkoto nyensengu, enkoto mpna, enkoto aware so wose Awurade mate. Ewo mu se woni kunu, nanso enkoto machine, emfamfa ho, emplogo mfamfa ho wose Awurade mate. Ewo mu se woni yire, mesra nkofa Vaseline, na nchocho be ma wodem wose Awurade mate. Nti sansem we, onyame de nyina ma no odi so a, e kire se, wo sine dan wo botan so. Sani pano, unkoto no manenka jo say, one save is forever safe. One can be that. So what you say? Sani pano, what you Nyankopɔn asem, no Nyankopɔn asem ka Deuteronomy 22:5. Say oba and shabere madia was your radimate binyebi. So what you say? Or catch them say, and the man for them and shabi na prana me be pradi nyina at me be pra oma sintidi atofo mumu she jaman for them me be pra mo kan jamamofo ho was Awurade mateminye enkoto aware so eni adanse kurumu was Awurade mate hwe yie no amfo obi amfo ankokot ankodi adanse kurumu ntie wonua was Awurade mate sanipa no o sidi dan wo botan so di onyame si wo kire bia wo nko ho di onyame si wo mpe bia wo nya so ati ase wo hwena na monto yie wo se meba entra feudi fo tena bia wo se Awurade mate wo si ne da wo botan so ampani ampanso feudi fo tena bia wo hu no ho won tenasio entiuti Onyankopɔn no enka se Awurade na o de o se yon hwa asase so ma na wiase se aho kira bai na waka kire ne se kan wo Bible no Psalm 23 wo se Awurade ne ye hwafo hiri hia wo se Awurade ne mate sa woni me hwafo na hiri hia me dia ene Awurade bi ntuatua wa no mate ase e kire se wo si di dan wo botan so onyame se fa won se ye adwuma emokro no wose Awurade mate me mokro no eno wade da ho won da wo kura wade da ho won fa wona madwuma mu ne beto se bibi wo ho no kamera bia ne wo ye hu no e wo se ko tumi wi a won fa da obi abebokro no wadwuma mu ho no nko wo mo bi da nyina ne se nko ade no ko betumi afa wa bra obi hu no enso nam se wo se ne dan wo botan so ntino obi gya ne ho won fa sister ni twam brother ni twam ni sika frato na ade afoma bedi ne ho ebi kura ya pack niam afira brochire di komo obi wo Ghana ena afoma betena wa address so afoma bedi ho otumi hihye nipa kro na kira kwan de na de kokoma ni nyina ne se ko fa ya nko obi anche no so what you say but nam se wo ye banyansafo no wo se ni dan wo botan so ntino ade bi onyame so wo mpe no so wo mpe. So what you say? Uncle Fra sorry them.
no pia nko bi be frɛ no sister kwa party na se wo beba wo se yo mate wakoye ya preaching ne say ensanom enye Bible say aka no bayi Proverbs chapter 20 verse 1 was in say field for ensande wo ye ntokopeni di utomu ntenta onim nyansa okoduru ono hwa Kristo ni bia ni ho a so wasini dan wo botan so a nka wote wo no ko betuma no nsa no wabra obi anhu no but nam se wo sini dan wo botan so nti wo mfa ne nsa nkanda obi kura won si ho kura baby o shado baby o ti especially abrochire baby ye titi si nipa so obedi boni obedi ni easy se nipa se wo be buru jamaya wo be boni easy because area ha ye ti ha quiet obi amfo obi ho kanu ansa mafra brown ya wo bana ai me kunu oni ho ya okọ adwuma ai ne kra de wo be bodobo ai enti wo ba yo mate nkola iko school efia yidin eye ize saka me boy dwaman but nam se mi si me dan wo botan so nti no me nkọ ho ade ni easy to do but I won't do it so what you say sa na ti o but the worst in the down anwea so no de bia wo hweke nipa wo hwa obi ama osi o mo mesen cable guy beba ni fie oba be fix ya de oba ne nam ho yi no ya can you come to my bedroom one nam ho yi no sa ne beba no so na cable guy oba ye na dwuma pie no na da obi anso hu no enti wo de obi a wan hu no aye no ho yie ni nyina ne se wo si ne dan wa anwea so because wo ye bakwasea ba wo benyansa ni die wo beto so wo nyame se ade we mi chiri nkon osemate awrade obi enhu no ko betuma dibone obi enhu no ni kuna dia ne ntate te ya ni kuna ni fam yi nko betuma koje follow me boy ko betuma ko bosom bi wa koje edru na ko de goduane matafa ni kun nka wono nko na ne oduane obi eni ko betuma de edru na gum but nam se wo sini dan wo botan so ntino wo se wo nye so ati ase but Jimmy Fua wo sini dan obakwasia de obeye no watafa ni kunu so what you say your wadi nyina ho kwan na nyina na efata ye wo se atro nyina eja oni bonsam Satan atro nyina neja eni Satan bonsam a yehu no enam se nipa da se ni frɛ ne ho Kristo ni no wo sini dan wa nwea so nti otimi tena buchire de ne katre mai dim tra ma ne ko wie na wo nto so ye dim tra se Christopher ye dim tra me ka se oh ho sister ada idea na bra oh je die hadie na wo pe sa wo ye sa niema ya brother o si wo dan e wa nwea so da Yesu beba wo no de ye hye ni panim edi bone ni nyina ne se ye pani panim adom onyankopon nim adom de ye mpe so what you say onyame nim adom eno de ye hwehwe ye hwehwe ni panim adom onyankopon wutumi so ba be chi nipa to gim ye nsuro no ye suro nipa da sani eye bone nkanya nwanwa oba besie suro ni kunu o suro ni kunu eye ade tutu onyankopon no ni kunu se me kunu se manhye miniskirt obejame me kunu se trousers manhye bi obejame me kunu se birth control no se mantekia obejame eni nti wode ne kunu husuro ebe ya ade tutu onyankopon no no men sam no so onyame aka se no men ka de oksanka awrade frafri mojam no ne kunu hu donti obeye tie nyame ama no men mra no so womfa ho ti se de falasifo ne ye no ti se de Israelfo ye e kire Yesu yadi Yesu Kristo ni Barnabas abejira ho wose wana min kunu wana min nya no wose ya ifa Barnabas mai crucify Jesus wose ma woro mensa ho wo msian yenkuno na ni moja megu ye ne ye matiri so sana ni pay yes see ye dan e wa nwea so but we don't see it yadi na me ho kire me ene wo sem yesi sister ye brother ye oba be ware wi wa ware ne yire agya oba no unim die egu aware no wenya kokuduro so nko ye wedding sister
Ada na wo musa no di ntie wo gya na yire. Wakum wabusa. Wabeto mrade. So one na yire gya. Edi nti no one na yire gya. Bible say me ye wode omranti bremu kunu na omranti bremu yire dansefo. Wo ba ye wo se wo gya na yire wo so wo bonsi he woni age. Sama yenko ye wedding. Unim sa ukota aware so wo ba ye mobo. O Kristo ni o wo si wo dan wa anwe so onyame bebu sa wo ye tutu ni wo ye dwamamofo. Because what could you be kunu? Hey, mommy, I'm not sure there's some now can sound. Brown one in the here, Jayo, no, me worry no. It was a dient in Ujana here. Was it dientia? Was it Jamaican Kuto? Any woo, near near no Okoboy Jamai. You ever catch us and I'm hearing Muadi? O Muadi as so in Muawario, where you crom for in Muawaria, where you bay born some where you bay for in Muawaria. Or my only two options. Two. And so what am say so? It did the brother netches won't go kawa. Dear, oh, so what I want you so? Who ever was the intimacy? Who will sit down one year so be obey a mobo? A bit collapse him obey a mobo. And simply say, ye come here. Why? Because of puppet or want it. Eh, let's pass the crew down on neighbor. That's our dear so. Into a year coty. Ubin ni kunukrenya sama safunim ni epo ba foforo de ma bema na ware. Asafunim o ni epo ba foforo e de ma bema na ware asafunim. Echiwade. Wasi di oti ne nsam no ye no, wode ne betoto obadwemba. Na di oti ne nsam na wonya no, wode ne betoto obakwasea a wo si ne da wanwe so. So what you say? Ewiye bremu ho. The Satan ebu boba no niema wo ye no. Says brother sister, so one you need to for. Why dream you so you Christo di so na onka ho. So one you need to for this end time. Why dream you say a Christo for who come on so na onyame woni. The ebu boba no so one chi ya. Why dream you so what ya wari aseso no onyame bu so wo twempra. So aye prince one need to for. Why be you so new nso no nyame upagya wonsase ya mogya yemuma. Ni nyina ne se wo twetwe nyame ano. Wo de ade akohyehyɛ wa wo de ano se wo ho. Ne wiase aye den, wo refi so nyame se wo ne ye hwefo. Ye niema kese de tie awurade. Ene meto mani hwɛ maburo kyerefo ya. Entropa. Bi o Bible no. Bi o Bible no ko John 8:44. John chapter 8 verse 44. Yohani asempa. Etire nwotwe nchichemu aduanan, right? Yes. Wose mo de moja mu free no ni mu no ene obonsam na moja no o sedai na moja no no kredie ni mu. Was it na konodie? Thank you. Me da say Mr. Ofachame. Na moja no na konodie na mope se moyo. Ono na woye owudifo efiri mfitiase. Na wonyina nokre so efiri se nokre ni mu. Se oka atrosama efiri ono ara ni mu na oka. Efiri se waja woye atrofo ni atro eja na mudie na medie medie si mesiesie no se me kan nokre enti munye me eni oh edie na twi na nse we anu matia boy I mean ko English fan cheme pa 8:44 I mean ko English twi de was all about seriously cause me ba makura so twima or kind like nobody's business na me. Okay, English you know. John chapter 8 verse 44. Was you come from your father the devil and the desire and you desire to do what your father wants you to do.
The devil was a murderer from the beginning. He has never been truthful. Yes. He doesn't know what is truth. What truth is. Whenever he tells a lie, he is doing what comes naturally to him. Here's a lie and the father of lies. Into bibia o ha udi ntro no. Waja wo firi no eye Satan ene bonsam. Waja wo firi ne nyawrade o. Debi. Yesu woni obi bia udi ntro because atro nyina ja woni Satan. Everything fitiase wo nyina no kora so. Wono na ye wudi fo firi fitiase. Onipa bia wode ne ketrema di ntro bia wo ye wudi ni. Otumi keka obi ho asam de akuku no. Otumi keka obi ho asam obi fa no ho tan. Bible so se di oni bufu ni nia no. Wo de ne be gina wo so wudi ni. So what you say? Di oni bufu ni nia no. Enti obi a wodi tro, wo nyina no kora so. Na da wo firi no eno bonsam. De wo kan nyina firi ni mu na eba. So what you say? Enti sa wo tena bruchire na wo di ntro e de kopen krata ku twa ntro kira ban. So ukunu wu abra ukunu wu ye na udi ntra nsima mo mpese motel me sa abosu biem obenyansani obenyansafo obetie nsem yi na waye so waye bi kura wo ode ehunu be kwa awrade anim akosra bonifache enye tipo nkoso wote no kura sama na wasene ne kon dabi de waye bi pen no wode nkoto sra be kwa awrade anim akokasa awrade humi mo bode fa me bone chane efi ne kwemi nye biem but tipo nkoso de obesere ne kon wo twam no wasa di dim ni pakura wo kan sam natam nso Bible nyam nam twere anoto wa menye printing press Bible enye me din na guso enye me mra amahye. So what you say? Obenyansafo ebeti asem we ehun bo say tru nyina gya bonsam enti se me ye Kristoni na me kokodi no ntura na chese meja me firi no ye bonsam me nso me mpese me firi bonsam enti awrade me srofa cha na me nim me kodi ntro ku twa ntro kira ban me koto divorce papers ni me kunu betena sesen sign si ye gya ware so ye da ye nan ye fo menena na dane nyina ne se ye ton ye nkrata ne de gisika kosifio e wo Ghana. So what you say? Me kunu ne me nyae nso metumi kura kutwa ntro se me kunu wu aba me nyim me ne me kunu na nyim nso metumi ka kira ban se be ma ne me hu no enam za kola ne hye me yema ye ntumi ncheki ntimi se me hu no ni gina ne se me pe benefit abruchi ne yaba na abruchi de so wanyere ho ma me anoto ho nsem bia okeka no abruchi ade abrofo we de wo ka no kura kire ma utumi nya hwe o hwe abrofo we ne wure fi se ofre no ho Kristoni ewiasefo ye bibia e Kristofo ye mfa ye wunyimo Kristo som na ye oman ye wade nyina ho kwan na so nye nyina ne fata ye ye wade nyina ho kwan na nso enye nyina ne fata me no mienu because ye baba ji Yesu Kristo adi said ye na sam ka wo John 1:12 wose dodo a woje no woje ni didi ye no wama wontumi so wo meyi onyankopon ma nti sa wo ye onyame ba mpa nka atro nka wonye bi da because wose atro nyina eja any Satan nti se ka John 1:12 eye adwuma wo brem a nka wo nkonko adopt Satan ka ma ne adopt ntro nti ka ma ne mewia ho nso ye tia bruche fre ye ho Kristofo ye din drake sia nyakom and never know kase obi ko office obi ko court mewa sa wo court ne brother na woni ne court akoware ukunu sa wo ko dintro wo ko ye pepesa mu obi nso ye bisa wo se wo se wo ye Kristoni Bible yi so se atro nyina agya ne bonsam ade a wo kwakwaye ne ho ye ntro nko ha wo se wo ne fitiase yi wudini. So what you say? Nti de wo koye wo court wonne e kire wo se wo nya awrade dia wo papa a wo firi no oni Satan man kan kire wa menwie ne se me ka so no wamfa me wie madwuma and no bra court wo kwa sister ni hia wo ho no wo so wo yire no na makotena wa mo kan sama kase ye choro no e ye wo yire no no ni sire mu kura wo hu da ni nufo ntam kura wo nim se de ne kala city. And so I told you, who could
Ujirimu catch the a bang, so you don't know your consensus picture papers. You could boost a question someone signing now. Who we are a sign away so a sign. Nina say, who pen grata into what adopt this. One man say, I adopt you. Into Onyami when you don't want to have a new woman. A new woman. To me, a dear bow nippy. One yes, Radidia, who you say, dear. Some troda so yira. I will cut them a switch as I will never did ya. Who say to me? One of my fans a goody. Because on the children, no namson. Ya no me person me busa bluchi for say. Ya mo person much me say ready African kwan or one. Unyankopon Ghana kwan or Tia Nigerian kwan. South African kwan Zaire. Côte d'Ivoire Congo. E hon kwan or Tia. Africa sunkwana wana oni abrochon onyame mfru plane da ontea aha ye different ya your lances see di atro mon kan kire me no kura simbisi wo mon peti eno so na ebe yiwe frigem obi bia wo din tro e wa abai mu ko din tro wo ye satan ye japade wanja wo free no wode bonsam satan na wo si wo dan no so wa anwea so Duli nsuo betom frama beba humbetu. Tika me no wakase mi ka metie na ma solution. So what you say? Na ma hwehwe me mu ma chahwe Awurade anim. Awurade hu me mo bone fa me bone che me ma ye bone atia. Satan oni no case. Nso ma jeje mani ma Satan adopt me. Amma ko din tro wa bra me fra me hu Kristo ni. Nti Awurade bra me nsra ba mu me sra fa me bone che me na je me. Who me mobo na obane go na so ye pepa ye ntwantwene Awurade hu me mobo se de oba de safo no koye okochinchin ya koye ne niamafunu wo ba ye no woni ji no ho wo ma ye dware no e hye ne mpabo hye na tade e de patie hye ne nsa ekum udwan nini kama e de to party man Awurade maba makoye me hu fi ma ye se preko wo dware me de gold dust egu me ho masakoye me hu fi Awurade hu me mobo se die me moba me nkobiem ma me second chance oba kwase anwene sa obeto sa wo kasa se ma me no twa wo pa kire se nti opeso o kire me se oba bruche nti wono wo ntwa ntroda again nti opeso o kire se won de oye perfect again so ha no brother sister se me ba betra na me preach me preach ma me anso me preach ma me hu preach na me di preach no me susu me di siesie me ho me ntam bible no me kan kire se me ba be preach wo me so me preach me ho. Said you watch video no me so me wi ametie. Die wo mu bia ya me dia na mafa. Na me so me de bo me bra. Because me metena anye ketia Roma ma me foro card ma ne nyama wa bra me mentena mu bie. Sa na mpesa me kam kire wo. Enti sa wo betena kire no wadi matema. It's over to you. Sa na mpesa me kam kire wo. En na brutifo si ye kan tropa enso ye na ye ko Ghana. Kodi ne tro ne hade. Wo ye bema pa kokoto cement no. Na mo fa nko no mra plot no so. No me check. No one check no value cement ni hu se cement tika me de bai. Ene de mo ayi enu sa na hwedi besi. Obetimi ka so beto watu. Bodam ho. Obodam. Opa mo kwase me mfiche na abeche no. Me mfa boga nye so ayo Ghana fo mo nkwase sema mo di no mo kuro no sem na mo ye no. Me otumi fa ma me so. Me na me kwa buchi kotena wo we mu nkoye djuma so no oboa. Okotena buchi akoye djuma. Edjuma ne yakakra bi ntro bebre. Wo dim tragicika. No di kosida obi wi ne cement bako. Me se ka wo kansa na nyame wo ye odo. Ka wo gina wo kasa sa na nka wo yi nsuru ma bako firi soro utiri mu pe na nyema wa akwasase na se. But that time no se wo prepare because Ananias ne Sapphira wo mu di nkosesem. Oba ne okunu omu nyina. Ofiti ya na se ha asase no moton se wo se o. Say near ton. Mo anso na mo se mo koton mo ade na mo dia. Mo dia. Mo di o e na mo bedi ho ntro. Oba no obedi ntro. Na sum wom no onya na fam eno ano no. One slap of Holy Spirit no da ho ni atam no yekosie no. Ne yere ba ya nkasa we kire se mo ne mu kunu no mfa agene. Wo mo busa mo basa mu di ma mo ye bone. De mo kunu no se mo nya betie Awurade no na mo ye. Enti sa Ananias ni Sapphira tie ni kunu. Ema hunkukun bo na so ma ne dole wo. Hunkukun obebo waso. Wo tie wo kunu tie tie onyame anim. O me so obebo waso.
Safiria pie ya ne so oba. Asase no moto se di mi wura kan. Na dem wom. Onya na ofom. Yesi baby amusie ni wura munkosie no wonchen. So ati ase. Enne dia akoso wa bruchi ha no. Abena metena se na medwe ho a mente ase. Abruchi fufi se Nyankopon woni ha. Yesu ne ye ho mena oye Kristo ni. Enne Facebook iso me sha baba wa bi oso wo ye wedding. No wa wo be me se maye bi dantimi ho a. Me se obi oye criminal wo hu criminal wo obi o hyewi ni cocaine. Ohu obi o hyewi o de wonsa no se timi ho se wo ye wo nya. Atade no ma hye bi dantimi ho so obi a hye bia. Na me hye sister wa wo be mienu. Na so wo ye wedding o se die yo. Na natade no ni nufu no so de kwakere hwan yo. Wa bre wo bi a wo ba be gya no no. Wo mu ba be gya no no mu gira ne nkyane ni twapeta no. Ebi no ma cover wo mu nufu hu. Nti na obusa nse wo ton seli wa na. Brother Corona wo ware sister ka so do nse guti. Because we can boy Jamaica that the cross and had na ko wura dem. Wo yi na de jagu so ni nufu nyina gu ho. Obi hwa ne kon ado one na boy Jamaica. And so we come was we Christian. We come no ko gina sorry dem o. What the sad dressing no ko gina puppet anim na sofo. Enya kukudro ishira wade no so. No de pia bontin twa pictures. E be go Facebook so bia we bi. Me yebi ntimi ntwanto. Me wo wedding picture bi wo ho no ma me no me nya nipa kese. Because me nipa kese kam se me so me nufu no be yi ya be gu fom sa. Nya kom. And so be kom no was me ye Kristo ni. Yesu ba me ko bi. One save is forever save. What na dum no makoso di bone. Die. And tro kese pa abruchefo nature. Intro more something. Professional lives. Yeah, they depends so. Yeah, you born of profession. You didn't draw go your may swam, you may, or my bravo can go ye. And nay your money be brioche or moya bian go ye, a bruchin. Sabria Minuka say, or be your appointment a cotton by Musu. Yeah, I don't know because there were 3 of them, and I cannot remember who is responsible for my pregnancy. No, she was the baby, Yabamani baby. Okay, can name obeji benefits. And so Bama ni Kumbraya or Tewa. Braya or Tewa, Ning answer Braya or changing address, a copy PO box. Or changing address into your check Braya on tell address and so. And so draw na Joe ni Braya on 9-4. What were in you? And I'm sending Jack any say time. And tea or turn the boss ye didn't throw. And so Sunday, was also some colony in a book and 1 woman or more question. You will say, one papa who no. Nina say, or more yes, sir. We kojika krabra onse se me no make ye kase ya ware na ye single mother e kroma for more sympathy so what ye single mother de ma nanten sesa enkola ni school fees ye betua e be ma benefits e be ma food stamp kakra insurance beba so what ye say na kakra na wunya no ne de ukunu nya na mo de nu sidan so na ye se aduane ni bibia wo ho ti no no ta kire de wono no de no si wo bokro no wo ye kromfo. Because modern tro na yam hu modern tro na relax we die be hye we die modern tro ne gu nkola no so na mo no motia enti na mo ko supermarket mo ntumi ntodi ne papa no was ice cream was city sa ade bia wunya ni free asa wona mo ya kwaku which one do you like? Yeah, I want that ice cream over there. Yeah mom, can I get the chips? Yeah, kwaku, that chips will kill you. This chips is not man, no. Ubon say nam so swipe card and ni second. No course sa no de good carton or check it out and near you kum nipa nko an no de akugu fridge mu man bed. Say time obaso obi wi an okum no was eye wo sa wo ho ato wo be ye mompo. Eye wo sa wo ho ato wo be ye mompo. Nti nkolai na mobun so di disa ne ma na sa onya bibie free nti wo ko na nice ceremony wo free nyame no pufu akonya nim no wo hwe movies bibie wonya ne free toys funu toys bi ni kwase de ma ye ma nam so wonya ne free nti ne yesesa niema funu enuane nya se akola die e o ne yesesa mo mu nyina nse yenya ne free die and throw ne lead all these things ami boboso ntro and na sma make obi
tia ne buofu me se me ne wa ka me bumfu kama ye me correction me kwa awurade ni me awurade hu me mobo nsema mame no chobubo so nyina me di hu fo nti awurade hu me mobo efi na di kwa me nye biem kama ye nitifo kama nsene me konse wo bakwasea kama nye empempenso ye duru no nokura ka ho ye na so wan yanka nokura nchewa wadwebe ye oseku ye Kristo ni so na anka ada na uti Pentecost asori dem Baptist asori dem SDA Presby asori dem na wudi ntro emu osofo na wudi ntro osofo jina pulpit preach nso ne nkrata ekuta no eyazan woni sister na enne osofo ni sister ne ko ekokota kodi ntro nya nkrata osofo oh awurade kralika boni minim onim se ne jane bonsam onim enso Sunday osako jina pulpit so preach osofo me no kasai wo yesmo grama ne ba Afrigana ba kurum ha wo yesmo grama ne ba Afrigana ba kurum ha ne ba na nya 20 years watin fie no so se hu osofo ni nyina nsa akola na eji wo foma ne betumi de na ba sa osofo wo jina pulpit wona ne yire juma wo mu dia no wo mu tumi frɛ wo bi ka kyerɛ no se kurum ha no ba e wo se wo yesɛ ni kwase sika wo ye adwuma nda table ni kwase kɔ aban ni kwase wo yesɛ na wakɔ aban mu kɔ ka kyerɛ mo se wo yesɛ ni ya ma obibi na omu betufo sanse mama bobo so African market for kra na ya de kese because wo mo se food stamp no de ba wo mutumi je nti obetufo sister fe na Africa na ba ho e kroma de se ne ye no e wo se kɔ aban na wo ka bibi kyerɛ no ene ye wo card bi ho ye de ma ye mi de didwa nti ne wo ko hu asem ka nti it means wo ko hu ntro twa ya de be ma wo mo African market sister wote wono ma wo ton ade nka obi aba wo be preach no sakrawadwe ebebu sa ne sister wo hu se Yesu ba ene na di nkomo hunu ena African market for ma die obi na obi chimpra na ho na no mo ye sister no ba ha ya wo se wo pe banku ya ebi wa kiro ya kotodwe no fridge na wa kiro na bi wo na sister na no be di jo no be di ja na sister nti se woni brand na tia na wonders shall never end nti se woni brand na akwakotena na se ba ko no so ba ha no se ne man so ne secret de no ayi tan sa sister de no ayi tan se ja wo so ikrife me hwedu ku bi ebobɔ no ne skirt ibeda na sister nyi bi na sister no so de no ama so hwe no sneaker bi pe hwe no a wo de be na ma nya sam kito sister do me sa wo momoni ni bra hwe kire bi ho me se nya sam kito enu sister no be na ma cha sa nya sam kito nti brother ne ba no aka na bra kwasi wo yiri de no ho fe pa wo se me das nso na yiri ba ko no ba ho be didwo me se konkonsa ne ntro mo sister tena wona odidi me se afọ de bottom dura asofofo ne be invite o kutue sika de kufu ne koso di konkonsa kan samanim tena wode tena African market o kan de o masom pese ye o mo de no mo me di dwane bi na duli Christ obeba beto wobeba me se o kan wo ya African market wo sense ma mekan wo ni ho fa churugu wo ma mehwe Someone saying some make my man to the African market for ya day. Now do you see a mo concert na mu yino ni bi na me play chere mo. Concert na mu yino enu bi na me play brother no de ne yiri ba bucha unim brother no. Unim brother no ne yiri ba bucha you know her. Wo mo ba wo be didwa unim sister no so one na wo ba miensa. Brother ne the girlfriend do African market wo se kan bi man who can be a man. Wa bra unim se ne yiri no. Wo ne na problem. Sana moye mona mo shoboni nsam de na munnie munnie me se me ka bia kira mo menyi twinyi adoa ti mo de mo ntena mo jonjoin Illuminati na mo fanya mo markets mo nyire mo fa pepa kukuruku mesiwo na mo nsensan nyem supply mo niema mo nim se mo de muti ko hwo mo niema nase enne me ka bia kira mo na mo de mo nton ye de be ba be di dwa no ye be di so ye be lay hands ye be bompa ye guso mo nu nyame nanya mo nkoso se nua ne me brebre Christopher ase ye da mo ase na ye ba so ye ne ye ni da ho no ye be lay hands a bompa ye guso monye because mo ja mo firi ne ye bonsam saka mo ni da ho na mo de ne kura
vacancy. Mona moye true for first class. Mona mo mani padre. I brand new was on eneko. Some call office wa last cry lady be by or moya no. Mo call office one once mo be whom was some can. And you may say, oh, mama. And your mother could come and I feel now go chair here. They say, who go tie they punch in near $7 in our bra. Who better way here? A chromatic for one in the bay here, my omo. I had the idea. So I buy more number, so you pesa bind the one saying no crank and yo. I'm not against those people who need help. More do you mean against him? So we moi and no credi umako near moi on bebo or more sympathy. They do that. So we no credi kwanso dia. I'm not against it because you need to be who yes say I bind the buano a ye. Someone who hold your cocoji no credi kwanso. Na say yen tro kwanso and I would die be a person who could see. Nan some in the muko keka. No what jibi dia. Eh dear. Dio, when you knew, don't want to have a come. What's so what you when you made it? One mount to me, Sapphire and about says to me a dear. So what the Adomo pa, Unkaun Kuchantro. Uncantro count to be that. You didn't draw, ye more, Mr. Michel Butcher, Mr. Minimonettia. Having also pompo beko. Nti bonibia wudi bia me catch na wo sakra na me no mienu nyina tonsa ne yakọ ne yetenasia ya ka America ho asem ya ka London ne Germany ho asem wo anything me ni abra me se me nya no koreka because abuche for ye pese nyina yeso si yetima aye kokwasa afi Africa mema be dro abuchi memu dia e wo se kwa bia so yesu yitimi fa so ne ko heaven ye kam futurum ha si yetima frem futronum afi Africa aba betenam ye obi frɛ ye boga ye pese ye sa e badge in eduru New Jerusalem ye pese ye sa kotiti agodu no so bi yes enti boni awudi no meba be ye to se bem no wasakra nyina ye nya dan kwa ma ye kra eno nti na metia mentaw me ye waduro me ka de be ku no achiro because aboa ntati akora boa no ntatio wo boa de ho Germany for crowd in the ditchum. Se said yes mo wo ye be ma purpose. And the nipa ni kwaso won the war. E said you gina u jemu a wo bi kunu kra sister me sra wo kunu de na ho na protecting. Wo do wo yire nam ho a no wa protecting in the name of purpose, including pastors. Asofo e yebi wa gadrege azan. Atro in yedie. Ni nyina ne se ye huntoye e wo kurum ha ne se unye wiase japade nyina na hwere wo kra bra sister mfa so be na wo so a wuti Germany a wo se mra aba nti no monye a wo si fon so afre obi Ekwia yeah hello yeah Ekwia se no so ho me pesa me no udi nkomo bi na mo de agya mo so mo ya Christopher aha na waba na nya Africa na waba aha nya Ghana aha Germany krom ne yewo no so what you say niam bi ikoso krom ha no ma enkrata asem sese mu ayede enti sese no se wo so dia ye ma nkrata enti ne memebo ama ne memede kan de waba mentumi nya ho nkrata ho hwe ma tipo obi no wonu nyinsa munya wo se wo mu dia nkrata ne ye be ma obi enti mesro di ho djuma no obi so afre ne yere Ekwia hello Ekwia say Italy ha me wono se man ko Germany ankrata anya dia menya bi o ho so ye se just wo once anti no me ko mako hedi nyambe no wako no ko fu bi no ne nanyem in the name of purpose no ko boy jaman in the name of purpose no ko boy jaman enne djuma mu dia no nti nsori ni mukrum ho yenka nkyere mo se atro nyina gya ne bonsam yenka nkyere mo ade na mo pese wiase no mo hwere mo kra ade me dofo me nua ba ma ade na wo pese wiase ahoto no wo hwere wo kra ko gem ade na wo pese wiase yetimi sofa si benya buchin kataba yen sofa si betimi akọ heaven yen sofa ye pe heaven kro no chichi so
Yes, so for see a babuchi, obi nam Libya, desert and also. One nam quite be as will be to make us say, Safam Kran or Befa Kabucho Befa. What to be fair, woman near ham, a quite be over for you be drabuchi. But quite be over for so call heaven, dear. What did you also want yet? Men no work may need for. Ne quite be a was a me faso, na me make it to heaven, me faso. No make it to heaven. Sana pesa me come trawo and pempenswa yedruno and you run for your life. We are not playing games here. And pempenswa yedru and you run for your life. And you brutin krata sem nyen trosem. Nyen menin krata ma min ko din tro nyen trosem. Nti samusemo ye Christopher. Now, said John 1:12 say, Dodo wa je no je ni dindi ye no, wa ma wontumi so me Onyankopon ma. Na wotumi de wonsase ubu so ye nyame ba. Na wo koso di ntro de a, ene na me hu nipa wo ye. Ene na wo boa wo nyame woni. Woni wo da. Wo se di wo tie ne nsam na wo ye no, wo de ne betoto wo badwemba. Na di wo tie ne nsam na wo nye no, wo de ne betoto wo bakwase a, wo si ne dan wa anwe so. Enti bra wo boy onyame wode watoto bakwasea anwea no so de wo siw da also ensu no so muna duli edem frama ne nam ebe jura tugu ebe onwo ebe jura tugu abrochefo die na moje antro adokro musa ede na moje a wonu bi bakora na wo kan tira ko shanturum ede na moje se munya sika ne dan na musisi fie no Ghana na akade mi busam waso ma yem fie dioso abroso kura ye dio woche wonim mmere dodo aka wo wonim wonim da wo bewuo wonim wo final destination wonim de be sie mi busao amoma ntro ye modesa mo ne mosofo and no wonder sosofo babucha no wasakara ayi what they say no wahwe ase because obi be ka chen sosofo Ghana no mo de mo ya sosofo ade oba sosofo sam dia ene adwuma kura wonya bi nya o e wo so utimi di ntro ne ma onkrata. Nti sofo woni beba ho so no obo adwaman sofo in the name of purpose nese minim sofo bia wo twa twa kosesa ne mama sofo what na okasem so mun sakra maje evangelist so ati ase nti no wonder sense ma mebu bossy ebi nsi wo mo puppet no so wo ye de koka me se ka mo be wo mu moku efira sore no eto sister no teto ko be wo ni moku no what say that geji wan wan ne sa ti se David ye obeto bobabo Goliath tribu no de agina no e wo puppet na nim kasa no mo be ye eni monyam ka Onyankopon so se wo puppet na minyina so me puppet na mgina so ha no me puppet na mgina so ha no yes no kura no so de besi kuni etise kuni me se me de wo be ma wanu ma kopem se wo be sakara because me chimu krafi jam me se heaven upo ye be ko nti me ba ade bi edu be ko jam no me ba be capture no wasakra sana me pesa wo ye sister na ne we can ni wa ba ofi ho no ba be da no yire no ade na ofro hu Kristo ni na ko bo adwaman sister na wo frɛ no ofo so wo se kakra bi no wadru fie na wo se waka pono chi o yire no a wo ma ne kwaso me hye dem ho na ne ntwa weekend o yire no me busa o yire no aka kyerɛ me yes boni nsɛm and we call ourselves Christian and then person catch us when you Christian yes woni and some mabubo si se ebi wo brebu a ye kan Christopher nko hokra nko kan sako peja won sa rade mi suban dada mabra bodada meja kan sam kan ko biem na won sakrai because when ja wo free no what Satan onyame so woni Satan ni twaka wo be che na tugem wo be cheni no me se da no wo be ye mo Mrs. Who says to Yajawa. Now, both for the trumpet, papa. Mrs. Satan, be a small boy. Mrs. Dano, who be you, Miss Nimue, Miss Macoswabo. Or see, I need no ribo. Need to me Cassiano. About so we are singing now. A woof for best sorry, near Tiasi for you now. Ye bebo Macosiano, you more. Hey, hallelujah, mekawo. Yes, uni moja ninti. Mese mekawo. Adiboye 40 million enim. Change adiboye for dano. Umuntu mi jenenim. Wasini tu mi kasi eni be wosu ya sinyina. Mese awana mi dura no ma full stop.
Meteni to me kasiano, eba wusu yasi nyina, ewufo be sorry ni atiasifo nyina. Yebebo mashianu wo wiemo. Hallelujah meka ho, Yesu ni moja ninti. Mesi meka ho. Adeboye foti me yenani mesi. Adano be fra ho se Kristo ni sofo. But ntronti untumi hwe papa nanim. Wanu so di ni tumi kase be wo so wiase na me cheke am se tumi kase ode ba na se American ko ana sanya American ko a sanya Germany Italy London sanya wonko sanya Ghana nko a sanya Australia nko a sanya wonko sanya babia obi shaky grounds wodi tumi kase be wo so wiase me se asase be ye gidi ebe shaky se gidi me se wo so be dwane Ubetumika, ubepe baby afa mama kwem. Anya komo master neba. Ubianso opa tro no die adano papa no wotumi hwe nanim. Nti brother sister a wo fra wo ho boga me pese me ka kiro se entura wo gusu nti papa no oba wotumi hwe wanim onim. Wo ankasa ntimi hwe nanim. Anim onyam ode bo ne so atro ntimi nyina nim. Eni nti fra tro diem no wo hu hobo. Sakra wagyen na soro hini na ben. Ukotos will be preaching sakrawajina. Now you bengan safwa. Tana sidin. Tia de walk in na wodi woman of nefa yon hui. But every night you kona your determination. So when sing kita. Heaven on yadia bekobi. He was so sing kita no matter what. Said your motegana mutimi sing kita sabruchi de dooli. Ubekobi. Obi mi nante sa wasi wonante we de seboga wo se na sabruchi de be kobi abruchi de hwe me de me kobi o ewi aso to no aka sempa ma ho abruchi ya sempa have ni de won onfa nyi ne ho me na se se panye to krokro be wem da bi ntu ko kan se ni mane no to se de musimusu munya me de ne be de no we de ani akombe de mocho because abruchi uko ponchi na $7 an hour. Hey, none near my sister Jai. I was all quite bam kusugu abrofoneso. Damn it, ye. In koye. Me pesa me catch out say, who see what I want, yeso. Into Yame would over to Tobacquasia. So from Christo ni, now cosudin tronaniano, and Swana who see me. Cementing come, oh, Miss Jai. Or Moboban and pam pampania de guso. And she shall see some muna pe baby jina. The one you could be jura guso. But you tell Yankupon some Mama Bossy, no one dear, or the never to Bajemba. I was sitting down with Butanso. Or Bunny see Jamamonia with Johnny, in saying you go or Johnny. Nentin Chicha, who I have some communion with Johnny. Crono, I want a jumum or Johnny, and then we be removed Bocrono with Jumum. Young Moonty, camera and Nenia. Who to me, dear with Jumum, who dear dance, say, Crono, who bought a Jumum when you come. What would you dance? You be cry why you late? Why you late? I was say, Kawia, you to me through be man upon you in, or brought time and win you. Crono, a butcherful. And let me say, Bonnie secret beer me yato. Ye, who drew. So, Papa, oh, Pessoa, shit, fe. Many wouldn't quite see him, pick a back. And so, what drew Ghana also will be drunk through. Quasivante, hello. Ya anto nana ma frama minyamo ante se de me buasie fu no se ne me wogan na ho na akwasi me be chi no tum me se me han dan ma na dem next month se me ba be dru Ghana akwasi me se me han dan ebe ye no nwanwa wo onkai kura se ne sister ne me wo be ye mobo me no wodi me ntro sa no ante akua tobo di asem se asase no so no mukusi dan no. So when you say woman not store honor, me command 40 million for cement and antemba. Into a modico mukoji cement no. Could we believe Sakosi as a cement in Ibia kugu baby or mudi you be dear and will be a tiababe catcher me auntie. As me one can't show one me say and pammy chow crana cosi me I diamond not them. Men would mean a mental butcher walk a crack to say and yet Juma Miss Cement. Once I was over to near to my chest when I miss what you. Because you could be your crown for who you first class.
enti wo ba odi poso wo kochu nia natum wo nyame so pepe je de ma wono so do betum fefefe wo kura de wo do ba betum forever and ever wo be ye mobo akwasi kura de bia na de tuma ye be kwako belilo wo de wo kom aban konhye forever me ka me kire wo yes se wo da so de ntroi a wo to ni chia pa se niema wo ye nyina ye ntro sika wo ye nyina ntro ne frefre mu so bi wi wo cement wo so ko handa mo me se oh ye boa wo de wo je no de yem mamme beli yem follow ya o yem koye yem kutie mi bi wase yem ko ka bi o ma me ko tra no me na me mo de hia no ame no mo krase e bo na yem koye sa enti wo so prepare no nyame de wo kotum me so be dem wo de wo come forever ntu de tena hadi ntro na obi choku cement ho ko chintum wabra wa wonim se wankasa wo ye kromfo aduma wotim wo ye kromfo wo bokro no mu bi wo bo no professional wo de pen na ebo sa na wote eni tidue ati se ye aban ye o mutiti so eni ayi edi se ye ministers yi wo mu bokro no pa nso bi ko wia de pen ye de natum wo mu nim se wo mu je no mu kono ye forever they don't know ye ka kromfo wo mu nim se wo mu tu dan ase wo mu nim se wo mu de na wo mu ba be komu ne ye forever o ye meli obi and then make be a chro mpempenso ye dru no we are preparing ourselves. Jesus Christ is coming back again. So what do we need to wiem me see wiem taidi and no ma taidi asasia taidi epumu pata taidi. They were all waiting for last trumpet, but we nipa oba wo no unyame bon sen so say wonti unyame case afi kra na boni ni mu yede afi ne ye hye boni nsam de nye komo afi yo en ye didi Jesus attempt ko to Abraham Mosha ne etie no ese kra de ne anyinie ese Abraham Mosha so say ayi Bible kro mo de bedada he ese de ayiro eja Kristo sumi de ayi nsempi Kristo sumi de ayi nsempi eja ebe ne sa emu memma no mo so tefa no mo kasa ebusu sem go re misi due se obi nim eda so ti asafum ni nipa dodo ente se nkwase se wodi nyina na sore ma se wo monte e kire se nyame kasa woni no so obu nipa nyanwa enkwase asema abrante di wona asafum ene de wo ye nyankoma de wo ye otumi katons ni bia na da ne Allahu akbar otumi ya so mu fre nyame Allahu akbar abofo ni bi ye nkramofo antimi bo nipa da so tene nase hu se papa ne de ni kojem aswodi o timi so wo babesia cement so wo mane loto no ma wankotwa Yesu Kristo wo de loto ne ma na bra yai enne difo ni asofo eti de say radio so TV so ma loto no ma sakrawa Jesu mo nka bi nchire nipa sakrawa jino wo so mo nka bi nchire nipa loto number ade wo nyame fre ni yei no eno na sesei minianom Ghana fo hwehwe sika yenkonko yi akra na yekoyi adan ni sika ogu asawu na wona de na sawu na yi dan eyi sika eyi e de say cars Range Rovers gu asawu na no ko wi eyi fish onyame nyan no wona de ogu na sawu a eyi abro sign Range Rover asofofo ni bi gu asawu sa na yi sa na ti wo mu pentama nya wo ho nti de wo pesa wo tia brother na wona na tia na so be ware wo tena no hun kakran ne ntwetwe mpran kakra wanyima ne nyim ono wo bakọ yo ho ade so no yo sofo no ma wo safutui no yo sofo ma me no de safutui ma me sesa ansem mu mpati me sesa me ba me se menya hu sadwuma na me ye no migina yie no oh jai me se te se de America ne abi store ne no ato ne yes snow emergency obi atumi tena fie madwuma mu ya ntumu da obekọ ne abie se nipa beba so mo ma mo de mo bie o madwuma enti sa no to wo betie me se wontie me betena ha preaching ne me preach wo de o pamenti because sense me say na wo mo osofo abro be wo betie no de be ye ne correction no wontie da because I won sense ma me kan se bi ne ye kan wo mo pulpit no so e na ba bia ye kan nkasabri kan nipa sakra ko bi nya dan kwa manekra
nkani pa be sakra nya dan kwa mane krawo sadia kosi we bode we ogana ne eturubia na ne esi o kasa kora ma the voice ne turubia na ese oba o ye obi lie uma obo se pie ni nyina na se waso odinti papa na kasa ama ne voice kora turubia ma si nya papa no so be 5 e wo gana ho a nkani pa da sani be sakra na dwen nso waso odinti yet TV so mamu loto numbers mamu follow me boy abro mu nsio no kure pa monte nsima mame no to ametie kan sabruchi fo mu pulpit so ye kansa nsewi bia nka krono to twa nka adwama moke to twa nka nyina nka ye be march to heaven New Jerusalem nka ye march to Hades nka ye nko hoda nka ho nye ye chafa anso moni mo sofo ni nyina no ntro na ekoso ntro makomako na sese wo mudi no kura wa bruchiri asofofo makomako ne di no kura wa bruchiri minimba ko metumi put finger on him no waye evangelist waye nkrata anu no obi na koye afusika mene ne di nkomo na msike ade ya wo ye di wa hwe a eno abetwa wa bawo da wo be ma wonsa so bia wo se ne no aba behim nti se be ya pe bibi wo se no to mate me kwa kosesam bibia ampa wo fra again wo mkuku twitwa bibi wa se no nso watene krum ha 17 years woni nkrata wako say no because ene na djuma wo be ye no enko nso asofofo ni bi wo mu da so di ntro wo so munyam so what yes ye brother no how 17 years wo nya nkrata mene ne kasa ye me se brother ye ntumi mprichi wo abra yeso ye tibibim e wo si je mo semate ampa wako twitwa bibiem why you free utum se me je because wonim sa wo ye bibi da chok bi chokwa ya na aye two things untumi go full speed basa wo ko na wo support wo su bia na wo kwani da mu eno na wo go full speed o no kura bebre ntimi nka nyina ne se eniema bi choku o mo they cannot go full speed you wanna why wona ko kan ko nti o tietia break odura yi no tie break kakra ahade mi kwa yi too deep no tie break kakra o start so be bo we say yi na twa no so ye bi two months wo tie break enti na asofofo di bi tietia break e wa sorry dem ho yes o ko kan trasem jai wa bra wonu ankasa de trokoje jai onka wonka brother na wo ba be wo na wo ne yire jai no mi busa o sister ya mi busa enti sa de chi nsuto ho no wada na nsuto ye ene wo hu se fa de chi ye for mafonti wo hu brother na beto mra de so wo ja na yire wo se de enti na wo ja na yire a wo ma ne kwan ma kyena wo kwhye wo kawa wo koye wo de wo se de enti na wo ja ware wo se ne yire wu won kan kire ni enti wo se ne yire wu wo se ne yire ko bo adwaman wo kwhye no so wo bo adwaman obi butu no so won kam ye enti mami no chwa se wono no so na oba ne tena na oba no mu no ohu na wo san bokro no kakra wo se nya ba wo kro no omume wo ye baifo omu ade onimade ne no enya ba nti so obi de na no de fe wo ka so wo ne yire jai because oba na bokro no oba no kro no wo ye baifo adue wo taware so nyame bu se wo ye dwamamafo wo bo adwaman wo timu ne jam ne pa ba bi fa kan no nyame ye wo no minim de ntia awari asem yi enya honam nam nso minim de ntia ba se obi wa ha onyame pese o kasa kire wo sana mpesa o tia se se obi wa ha onyame kasa kire no onyame wo mesensen wiem no akasa sister because wo nim da wo be wo bra sister no se wo ne nikunu gyan no adi nti no ne nikunu gyan wo se nikunu no wabo adwaman nikunu no wo adi nti na wo makwan no wakosha ne ka wochona bra sister me sindi kunna yere dai ena mi kunu no obo me dodo me nam kofa na ma wonyame wo ye wo de ntam dance ni mi kunu papa masum dodo mi kunu odo ne ma me pa cha me eni nti mi de mafa me ho agere me ne na jai na nsan tokwa bi one me koye enti mi ne wo si nyai ba wo na kofa bae nti bra sister ne se na mi kunu no bodo dodo eni nti wone ne jai ma wo ko ware na me kabe chiro so ko boy dame who ko boy jamai because I no ngredino so wonya ware nti wo so pay heavy ko mesi jai mesi you mu bebre wo see the flesh and blood you pay price ni go through ni nya dan kwa mai kra nya sai ba yire e mu be yetawe nya komo wona me bu so yi dwamanfo o kai tutufo a wo so wo din di yamansa o hwe buku num sa e tutufo no mo yesewa
Ni hu ye. Tutu fo ne yesen, nya saya ne do mbegu jam. Obofo me so be gina na me hwade. Tutu fo no mo yesen, adwo mankwa. Na de na adwo mankwa fe de ne din na adwo mankwa akoye adwo mensa. Na da bi o. Na se ni o se ni din na ya adwo mankwa. Da bi o na se ada wakwa ware foforo. Oh, okay. Any fa ni din be hye adwamamofo ne side. When so any ya preko na mehu ge bi so ha o. Ono so se friend no Agnes ya preko na se na yire ba koro na friend no Juliana number. Inye Juliana na when so Agnes yi so o sa o majai. Okay. Any almost idi no be hye adwamamofo ne side. Nti obofo wa wi amate saa na bekoso me se obeye mobo saa na bekoso me se obeye mobo me ka me kire wo man ka ne sa so no wo ye nka kire wo nipa dodo egu asafo no mo pa wade so no nyekom wo mo wade nkofu kunu nyekom sofo beye de koka na so ne nwu wonka o we kire se enye wo kra na wo pa o nya wo kra na oti mu no wo pedi koma Christ utika laza eno no wo hwehwe nti sansema mabobosi be mese binu mu ne binu kununum na deda o mese mu nnua moji nkofo ku sa wonni mo agya sister ni kunu koma na ne sa pa ne chaw catch sister minim da say ukunu no magye me so beje wade kan sa wo kososo ne kunu no ba bi eduru deche so adue fansa gu tishas yesu ka hu se nkopa wo ni bi me come kira wo because wunya no kure no hunim de wo se aware say yefo mo gigi aware gya yeso what gigi aware gya yeso obi timi tena no a friend ma me ante me ni me kunu de say de man ko you for months akomo as can also mutu say $500 me ne betu mama fa ni nyina kokomo mo eye mpepa mensa no se ade na djuma oni bi di okroma de enyo no be me ni sika che say krono a wo bo me na be ma kronfo de me mere me natena me ntumi na nanse kwa de me ne kasakra de otimi di matama ante me bi kan o otimi di matama me bi me ku afie na ukunu in fact pa ewiase de saa netie because be me say na nkanje ne so ba no na ewiase saa tete na brofo nya bia pempam saa netie oyi o na mabru ni su ntum abru chi ko hata na bibire bani ntia sa nya nu ntia mi ya preko nkanye de so ba no na nkampese wodi watama me bia kame ewiase saa netie eya wo de fiskane bra me be kwakọ mo wunya ba me bia fa ne bra me no wo fa yo ha me no wo fa no akasta chiro no hye boni nsam di nti otika ma no obonwum yenti obia o eno no obebo yenti obia wo kan de wonti onfa ho onti obia saa ne de tete ene me se me kan wasem ye badwemba ne si udan wo botan so ne se ukusi udan wa nwia so be se duli be dwiragu entimi nyina o ebedwire gu be ye mobo nti sister na ni kunu da wachi no mami no to ya wedding me mfa no wedding ho onyame wo mfa mo wedding no wo mfa ho me se ko shosho sister no ne pa ne chaw ka chen so waji ni kunu aburo kan wo bra netiko ni kunu no sister no da wachi no se ni kunu papa na so nti wo ne na gya ntiwo kwabrane wo macho nti wakofa na ware no nya oyire no onyame be prawa kanjamam wo be ye mobo fa brade yire ko man wo so asabre wo ye obi yire lie wo ne tifo so get the lie o sister no won krata ti wo be didie mam na gya ni kunu no de ne krata ba be ware nti wo so ye obi lie o so na wo friend na na te say na wo kure and then so was say in fact me nya wa ka me ye wo yi pa o wi ase de opɛ ye nya de onya ye so ampe mema bia nya yirum se de wo ho fesiti wo bo waza onkrata no wo pe ompew nti wo pe kwa bia so nti no na wo kunu ka bibia se wo se sai asmanya sem kwa papa no bo so se wo se sai akosi adai ade asem na wo ka na sa no me no tifi adai ada wo be ware mi ada wo to mi na me se wade we bitimi ware biem eno na asem kitikiti na wo yira plogo didija tisensi ebubom me se wo be yanam ne ho be yemobo me se wo be buja wo be roof wo be ko wo be yemobo ni nyina ne se ne night e bibi so
ne night ye bibi so ntie basa asase aba wonti jai me see te se be ma open yire ja no be ma open fan to se wonam friba ubi wona se ko se umu ade on wan kasa to on fari ade me wo ba won fari ade sa ade me timi ne ntire ko se sembe na wudi no ana na me frege no wa frege no wa chire. What the fuck is that? Why no me frege wo so mu fri anum untumi nyo mu sa so what? Me de ka ko fa ne de ko party so what? What the fuck? I been calling my warrior na e ku to me awade ni jai oboa ope waja. Ne nice bibi so waja odada no moto. Me se what sa sakra wadwe nyesa wo be yemobo. Me se Yesu ba o hwebuku nim sa o se e dwabo fo ni gina left ka o se ay awade da. Em so mu hwe ni. Abofo mu continue hwe pepa de mu ye biem. Ge yi me ye no wedding na de ne sa manfo baby. Gano fo kra be ma dance fo. Omu nyina ba be gu wedding na se na de na se wo nyina ha. Wo se oba no wonya oyiro. O obusa wo se hwan ne ya preko. O se ya preko de se ye ne husband wo se nikunu no. Onya oyire. Nti mu de mu na dankofo. Da wo mu fa sister no koto fio ene ne na. Me so be ye mobo. Me se so waji obi kuna ka ho fa na de komanda. Ti se sakius ka so de nkuntu wo so waji obi kuna fa na de komanda. Amusi won mamutumi ma na ye talkative la nansen bi ye se Canada ho baby lady bi o ye se nyasam kitu wa jinsen na damfo chase nye komo chase wo mo ya no ma so kamera siso no mo je ye mo ya no ma so kamera siso so nyame na ntena so no so nya dance fo wo hwe bi hwe wo hwe bi na so be prawa ka jama mo be ye mobo mo so mo na mo no so etafa nkofu kunu se mo beje wo mo so munie kokoje motofa bi begu aduane mtafa brother wo be ye mobo usi u dan wanwea so fu no de wo be fra na be na be chira ware nso onyame wonimu se wo hu se mo butubutu wano mo eye e de say me fa o say miura wo mo nkomo no wo pe ensroma ne ba ko fisro no wo be jabo trim na wo to mum samuye sa no wo pe ensroma ne ba ko fisro be jabo trim no wo to mum. Mami no tro nsema ke kan we de ne se ne eja ware 2% try say enti ye ya ye ni ye kunum ni hobiem ne ti ye dwamamafo e kwan be so ne fa ya ware ni guye obi ho abema na jai no se come nware mempew obi ho kra wo te wonum na wo pa bi obi kra nka bi ma no ohu ya ne se bema na kofo oba asa kra ne na wo ene de wo boy dwama na jibu lances de aba nti ene de ohu so nsa abrobe. So what you say? Ubu okra wa ye bibi ya kan be man se wontie obekwa kofo ba foforo ampa wo dibirika kofo ba foforo one net dan ba kum ampa ene de ohu ni asem na de obekina wan no bobe dodo ena ya no tiantian be ena mikunu se de ya wo si ye me no ya na nya fine kra enyema bia ya no ye na nye wontimi kra nhweme na nse ya me ka chen se me ma me kra be bi oti nsu obo no o ma me sika kra ni nkobo nchanse kakra wo so wonye ntimi de be ma wodwo boafo wontimi mmoa me nhweme de eni kwa sa me ne net ntima fa me ho adwene due wo de obi wa adwuma mu won brother no wo ne na wa adwuma obai no obekeka na yire ho nsem kire wo obai wa yidi bra kwese ne de ade ne ene de wa yidi se akue jai me se subaya me yire ode me fam na enye could you believe say no me ko fie dua no no e kwa mani o eyi no be e mani bi so de se de o mo so de wonya be ma tintin gram fefese na o titi ni say bra ya odi nya botre se jaware no de jamo na mpanimfo so de san kan o so usra wa ja e bia wo dododo sister na msa wo dododo nti na bia o ye sa kire wo no because me ma bna pa de be ma tintin gram bi se de minya o pa de aka me de me toto wase o ai bi no monya o mo ye sa no na o tunkosu egu brother na jim o ma de kasa bebu tubo se brother be kasa na se de ya esi kasa eku ya odi kwase sem no mi jana ya be ma scholarship o be ma be bi ahye o de sa no wa je brother o fi se wudi nyansa cha brother o te so o he opam o be ye mobo what is so she wo pampam me se wo waji obi kunu fa na de koma wo obi kunu be di wo mpa no so e bia na nya na afre no o petre beto ho fa na de koma no na sapa sister de chew ka ho wo obi kunu fum me se onyamen eye wo muntam dance fo first one no onyame wo ye wo muntam dance fo brother na waja na yire emma mienu waja wo mo ho aba be fa wo na wote ho no enle sa wo penko ma okra na ebufu hia e de sai onyanko
Nyankopɔn ni hu nti ebe wo so wiase nyina wo mpese obegyina ni mu a ka ho frɛ sister no ka ho se wo wia ne kunu onyina de hohoro wonsa se wonyina de na ya ka kromfo a wo ka ho fa sister ne kunu koma no boko ka ho fa koma no boko nyesa wo nyame ne wo case me so be yam bo wo de opa asema me ka ma bumfu keka me kire me wo fie wo nyame wo he opampam me shimu krafi jam Christo som na nye bread and butter o enya one save is forever save o me ka me kire mo amon so fofo ni bi kura jeja ware amon de o mutum ho no munue Christo som enya one save is forever save shishawmu edi enti na brother no ne ntamte oya kramoni wonsum ye ready Yesu Christo eno so kra no so wo se so on hawa wunti ne ho betimi ate but enye easy so won hawo kramoni bi ne wo be pele se ko asore no no so nko ne kramo en hapenti e ho kra de mfuoni kra nkyere ho mfuoni kra nkyere ho ne minim de app abuchefo se yinya bedura buchi na ifi se is bibia ye okay this time no ye chance seat mi ye de yepe nti obi abedura buchira ofi se Kristo so mra ne nchechire ne biem ba o my Christianity enya America enya Germany enya London enya Holland enya Italy mrasam kura o my Christianity no wo ne mra enti sa wo Kristo mu a emra bi wo ho a echechire Kristo ni die wiasefo ye no ye nya bi so what you say die wiasefo ye no ye nya bi obi so bekasa wo mame no to a me krumini na jayo ni first na ye nkramofo o ware mi wo nkramum eno no akura sa na mi jaye na ma befa Kristo wo de wo hu so nsa abrobe that time kura na minim Christ na fe no ma be hu Jesus eno de wasem nim bi me kire wo mu a enya bibia nti se de Farisifo no kubu saye no asembia nti yetimi jaye yire odo de nchiri ni yetimi ja na wose da bi asembia nti me ka se wona sesa wona eno so yetimi ja wose da bi wose wu nko ani adwamamo basa sade ni bi nsi na se maame no papa no ntumi de gware na wo sister what na ho mu bia beto mrade ama wo obeye wo wedding ka hu se koto aware so nyame woni sana mpesa me kam kire wo nti nipa kro na ni kunu no hwehwe no fra no defa ni kunu na bedi wo de fa na de kokoma na ho horo nsa nyesa wo nyame bepra wa kadwamamofo wo mpeti masasi subiem na me kasa wie so a ma ho horo me nsa firi moja me nu ni asem sa wo ya badwemba na obisi wo dan wo botan so a onyame wo behwe so ehummobo mame no to de ba yire ne nyanyere fa honam we ni moja we fa pesa price no naje wo kra nkwa koso wo ba be ye Kristo ni ma pa wo nsuro wo ano to me to me nsuro wo be mfa ho kra ewu ye me mfa so me mfa ho se road na wonam so ne se ye good a owu wo ye won mfa so eni nti me pese me kacha buchire fo mo ankofo kunu de damo dem munya wo mo nko to brana wodada wo adwum ho no pam no nko wo ye wudini sister na wo hya wo dem a wonya ne ho de ne pam no nko wo ye wudini ode wo kogem eni ni nyai pra mami no to me na tena be 20 years eni ni nyai no ode wo kogem ana na wo nware ye na mo na ye fo wo so fra ho Kristo ni obeda o chen till Sunday obi kura mfere ade owia no asane na dware omo kwa asore wo mobo me se obeye mobo no wonder so nya me se wonu no ho aya no mokopega mo nsa kire hwan me kai me ba krum afofo me kunu na damfo bi do oye edesai Nigeria di oko Roma de sembe de kire o sa koji communion oni girlfriend no omo ye di o me omo bi e du Sunday na o masa ko Roma koji communion so what you say sa na emu bebree obetwempra ne girlfriend jare asakwa sore dem ye che communion sakoji bi from pine to fire wo mo bo ubewu me se abuchifo munya ntro Ghana for munya ntro mungai na Yesu Kristo wo ba wo se atro nyina gyan ne bonsam obi bia wo se wo ye Kristo ne wo di ntro bi esi ne dan wanwea so emframa betu ehum betu ebe jiri atogu me se wo po heaven ye ko enti nsem
wotie na ema wo sakra no me ba meka kire me say heavy de yeko si yetima struggle abrabuche besa struggle akọ heavy upo nti me ba asem bi e be bo kuturuku na ebi ho me pem wo so auto form no asa sorry eno na me de ba so yes ebe pem wo mo auto form se pem na wo sisi form ne mu be bukura me mfa ho sa na mpesa me ka me kire ye ho aduru Ode wo wi afre me e ma me na to anasema we keka yedi e wo mumu bebre wo me frɛ me en na wo kan wari asem bi wo sese mumu bebre me mfa ho dia me kan wo kamera yi so obi ehwe me no wo frɛ me kokoa mu saa na me kan no dia me ti a me kan obi ehwe me no sister brother wo frɛ me kokoa mu saa pepepe ana me kan na kyerɛ wo me mfa mu ba kokora nsie ni nsuro wo nso me kan no kora na kyerɛ wo Nti sa ubeyi nitifo a onyame ubehwim okra frigem na sa wo se one save is forever saved nti ubekoso di atrobo adwaman a abokro no a koso tinagada frogu Kristo di kokosi sa ayi tramadol yesesa do mo friend of person ko papu bi de fa ko famba wi a Sunday shall pants kama sisi ho na botai sa ko tena so ne dem koko siwo ko du onyame ho fa go do it Tena magazine ho yi nkofo kaase owurasi akwankwan no yi ade papa na firi wo no de ahye ne botom na obeka kire ka ewura se ade na sei yenkoto foforo wa bra ye bo afode a Sunday o ukoto wo firi udi krodo sika koto wo firi na de bi etua tight due mami no to na se anye ne sai nye asori de mo wo to wo firi obi eto wo firi no antu bi aye o me se udi krodo sika be kokotum de ko antu bi kura keye Anka yo tena bangi ho nyo papa dia nyini sika nego nkofo enim fifiri no masam no modi aba fa print na bangi ho wuchuru sika na yiro ho masi wo tiri mu nti yiro ho churo bi na tete nkofo sika so na fa kantam fiti hye mo nyame wote soro wo hwe wo be prawa ka wo mu tu dan ase die wo mo bo me se fa ma me ko fa wo ma me ko ji sika duro ko no mo kan kire kono mun kan so betima to and they say camera yesem wo ka mo ni je ho no camera o camera mo me he camera am for the kwadwuma camera teenagers na tete mu di kwadwuma 16 years 18 years na tete camera na mo sum kukum nipa no mo me yam fanya hwe mo me hwe abrochirefo yi abrofi wo mo toka papa mo yire no dem camera na mo kukum bi akoto no mo di kwadwuma nti mo fa camera no Kamre nti kukumu mame fa wonu no koji sikaduro niema 2 years na tena kamre mu na bodwum fa speakers go chire na bodwum na wetramo na shiwi ni kokain na koso usori asa kwa asori sofo bo afode akoko jirem na twetwum dan koko na man ma yesa masabra akwa die bo obaso na fisika kotum unyame wo beku na unim Bosa brano sister wasi soa wote Ghana wo so mfansa nya adwuma Ghana ni baba wa fefefe wo so ho ofenti kokofu no nyame dia ma no didi ho enti wo to nwum wa sori nsusi ye ka tutufo a Mary Magdalene kura wo mfa ne ho wo kura de ka kofa de nkofu kunu no brani fra bruchira ba one na yire na tia o ma wo fo brani bedru fi onsa one ne hye hotel wo do onsa ne nam ne kukum wo papa seso na ne hye hotel due Edu Sunday o se ma kwane ma microphone na fato nyum kire nkofo sa woni ede nkofo de o be kire wo sa woni ede bato nyame wonte woni o tira wona ka wona so line mema ne app ma me fo munyinje mu ma no so mu ma ne nye koko na monte wo mo abrante ne nya ne ba no ho ade so fiti o se mase ase wo ba tena se akua wa he Ukuna ba o nso ne nye ne kunu oni bebia ne papa kora wo no akotue ni trade me se mo yesa mu nue abrochefo mo ma mo se mo ma nya 18 years a e wo se wo nya lances ye de buru nyaman mo ma ne kwado mo kosesa wo boyfriends begu masaso mo ba mo fra ne kwayo no mo kosesa mo boyfriend Yankupo kasa mo mamma frane kwa mani man menchaina when we say no sra hini mo de mo mamma frane kwa no ma ko buru nyaman mo mamma frane kwa yo ka mo nkasa onya 18 years anocho anade abuche ne wona kwala no onya 18 years de metimi de ayeno abuche de entesa gano abuche de ya meka na be ma ne timi sim pampan ba fie wo be pack kan ya hello
Yeah, it's of course. Is she home? Oh yeah, she's here. Of course, your friend is here. Omo to wasa so nyina so omo fefe omo ho no move omo hwekore nko yi. Oso obo ya bruchirefo. Next month we be tune boy na kwakotena oni tua. Oso ya bruchirefo due. See ye come meku ntoma so ye ba wedupu ma different colors. Wo bi ho. See ye mama krofo wo pa ya wo bokra yi different. Nso wo gigi edwamamo so. Mo frɛ boni se papa ne mo frɛ papa se boni mu nie. Metia na me be boss asem ne se ei mama no to no se se nti obeso o kire se wo no nko na ne ho te me ka bi tene ne wo bu ade boni ate nsamfo a wodi no wo fi ho no menya bi me ye bi aka me nka nti me ka bi ya kire wo se onyankopon wo de wo betoto wo bakwasea sa wo ye sa emu asofo maame wo ye asofo maame pa ti mi ko preach se obi nsakra nso na ne ma ene wo mo boyfriends ne tete yesu be na wo som de sa nyame be yere ne se wo ka wo muntie wo preach wo mo nti wo notice wo tumi nya fie wo wie enwie dia abonte wo kopede ho wo timi makwan e ma akolai ne boy omu do mo boyfriends be gufio omu nyina timi ba e hwe wo manim onka hwe wo so yo sofo nti sofodie be na wo di ne sa no leadership set example ade na wo tumi set example as a leader of the church. Now one set example. Now we be shown no share examples I will set. Now dear Shabon some now could not pop any more catch be so on sacrament. Missy heaven no jai that used to be a grad day. Missy Ebe that used to be ah Mrs. Surprises Missy heaven. Oma winning this woman could be some mambo bossing. Oma winning because unconformity team you almost your book ah. Let be catch us, mamma no credit by boy see bem. Ye teacher ye di ye tio. Ye cram quad ye woodjuma. Ye shakukum ye boy whom mamma no to. Dear woo ye need good coso ye. Na ye boy who ye shakukum. Small can ye easy in your common. But ye teacher ye foe ye boy whom kakan. Nam some mamma minshra. Was in some boy say pine, both say booze when this were blue. No watch a second water from team. So say young could do that sorry to say. Let's also be TV, baby, no young come cry. Sabe pepe. No crow, and no corner sabri, I will check for your credit say and perfume. Eh, Monsieur, when you stick away your few. Who be done this second in your son. Yet, but down come by a cry. Tia DBC coin, I mean to me enter. New Jerusalem no ye woodru and some babu bossy and you be a washerman na ye perfect but would see no dia in homework so what you say in the Bible no was you tie nensam na wo yo no tio that is a binimu tio mo nya nti was you tie mensam and some no to amabu bosso nyame asem yi di wo tie na wo yo no or the neighbor toto badwemba na die nsema mame no to atia no nyame na mesoke die wotia wonye no ose wonye mame no to de no wotiti na num sa office no kwa na ye righteous na die wo beti asem na nso wonye no wono so so wose wode ne betoto bakwasea nyam nam kire yo wonyame wotimi nkwasea wo proverbs nye komo wose wode ne betoto bakwasea a wo si ne dan e wo anwie so ba die wotie ade no wo ye otim otisaboninu but wotie asem ne wi okoye no correction nti sadi pa na wotie asem na no okoye no correction sadi pa na wudabede ne ba betoto badwemba a wo si ne dan wo botan so e botan so dan sie nye kom so what you see nipa ne bebre de flesh and blood ibeje obi kura decision bi obetiki wa hwe be leading to wom ba se wugina wunyame agina mu agina mu pintin obi decision obetiki no betuma yi na fi America e de na ko wie Ghana ba se wo pe heaven akodia mahunami ensofa nenya nkoma wokra sana mpesa me kam chero said ye mini evangelist ne de set example wo hu se woni obi di ntro nkrata woni bi wo hu se so ye evangelist de enye nti wo so okutwetwam nso watena kurunum 17 years woni nkrata wakoyie firi ho nka bebo ahunam yi pa nka niema bekoyie but asem ne nti ni nyina ne se
uti asem no waye nti wonyame ne sa nipa na ba betoto obadwemba wasi ne dan e wo botan so eninti nsema mekekan se wo betie na wo ba ya wonyame wo be hu mumbo na ahini munhini no ribo ni tumi kese no ebe wusu yasi nyina ewufo be sorry ni ati asefo nyina ye bebo machia no wo wi mu ho hallelujah meka ho yesu ni moja nti misi meka ho adiboya fo timi hwenanim shenshen adeboya fo da no omuntumi hwenanim omumudi nkontompoju obiate omumudi atrodwamamofo omumuji nkofu kunu omumuchicha nkofo nantini akayofo nantin chicha omumu yinsen tuguo omuntumi hwenanim omumutiki birth control e mama no twa na won so de na kasa san birth control de se bible nso se no menka de osanka awade afena firi mojam na bible na saka say e de say de o kan nipa moja gu no ye na mo nipa nsa so ne be kan moja gu nyinsen e mai makwako yi atogu saba ena mako yi atogu eno no ne e ba be ka me aka ewudifo we so de mai e ye press keke eno de e no ne e de say sperms so what yes ntie ne de enye bone ni wresu afi se Genesis 38 unyame wo bi sperms wo yitugu ye ntu unyame kum no ni wrefi enti ye dro ne de mefa en shada nya you nti na bofo na mebusa o se akua e bi chop video unyame se mu nyina ye udifo mu mabudifo ni nyina nko gina sei wo se you ready enkasa Yoshua me love pankasa se the message gina sofo mu e mampanifo e mekupani awo menkasa me ni ewu da she me kumuntate akora na misuro ewudi me nye bi da na manye bi so na me se mebusu kro bi ni ewu da no nya me atwa video no bo hu se sita jo afansuo ensuo ni no afa press no anu nsuo o da be se aha one video na atwa no se ai o se press na na ekokwaduru o se Debbie was say yes as a breadroom was say Debbie was say and I for you was I could you didn't San will be catcher or be conquer with different so when you meet me can say or better my show bar mammy condon one another that dear nti wo take press motive agere kura wo take press ni nyina ne se wa wo mienu ewiase ayede nti wa otwa wonyame abutu e wo some 23 so se won ne ehefo no wa ka chen so wo ye torofo ni won ne ehefo wo na hwe wo na wo ma be hwe wo mo wa bra ho di kuta wo ni bebi free mframa wo ho me se wo tua ho sika ka be ko bankrupt we kire se wonyame na ehwe wo enye wo ho di ni wonyansa ho no wa ka che wonyame se wiase ayede ndu be fa ho adwo wo ye family planning na no kura trust no ma nka mo ye family planning na no mo na bi yes enye si so e de kola ku si to no mudi akro e produce ma nti wo so wo mu bi m na fi na kura ne ukunu ne ehie mo so re o mo akonhoma o hwe wani mo se ku a ho efe pa wo si ya o ma ha 5 na so ma ne bi no na se motewo hu so nsa brobe ne se wo ko fa duro no mo sa akoda due obi se onware on de ma no mumu ade omu kakura doso do se wo koye ba do ade a sika ye jo do doso nti ono wonye obetro ne baby ba obekokoto vaseline no wasa pesamena bi wo ne bathroom ho e ba mu a no okotwetwe ne bema na ne hunsuo no epuogu ye ka mo ya abohye bra pegya wonse na aka ho waka moja agu be ye mompo waka moja agu ye ka abohye emema no musumu de no wa ya abohye wo be ye mompo obi so say yes nsem huna na ni kunu dinti aware no wajai be ma kwa mfa bibiem Yankopon ya adoma America for say o ma ye toys bi oh o pedi say inches bia o pebia o benya bi we ya o laza o kota we ni obi ani asem eno anso wa be plago eje hwe a no wa yizi usaf eje hwe a no wa heta wani se obi a wo ko obi a ye mia ne mene no wa da ho wa ye wo ye
uya no asa bobo machine no pepa ho kama no asa de akoto baby na wa wie na electricity na twe no asa ade ahode unya me de ama no no asa de akoya adwuma tisika ne bi de akoto adue dio me say nsema me bobosi oh onya me waya no kwafo wo me say wo odi ho enne ya adwane enne ya adwane koye wo kra nkoje ho adwuma anya sa wo twen na Jesus Christ esoro yije wa no agrate me say best horse rider dano enya komo me say abofo ni to yes so wo lie wo nyina ye white and abonko ni nyina ye white wo mo saso obi ntini nka obi wo mo nam wi mu abra wo mo nan si fam miracle enya komo so what you say enya komo no mu di mbika no mo ba dano Yesu Kristo nyana ni we bi no odibo eni na fita tue mfimfim munya bi no odibo eno de ode ba wo behu mbobo wotutu sa na ni na to no de jaframa opeso o kire o wo ye wicked o ye wicked cha si e ka tiri mo den ono wo ye ni ti mo de cha katrama we no a mo de ka one save is forever save nya no ode ba otu ato no de nkrante ni fanu etwase nyinam na bia ne kokoso wo wie ye no wo wie asantefo ni beria omo hye omo hye ni sudi Yesu Kristo di wasene de no hye ni sudi real one opeso o kire wasene ni abe wasoku omo jam dikan wasoku na tade no ewo mo jam wamana ayetenkon wo pija no de wura to de wura bo se ne tebia na sesa afen na nikosua na sesa ne katra masesa ne tebia sesa ne nai si fom te say ya wa fefa adore wo funu and it is wo pie no oba no mercy mama kwam opie nyina ye ahine mo hine ne reba what in to make a see be wo so wi ase nyina nyakom wo baba be kira wo baby a wo gina wo be kira so wonne bo wo nkwa me wonne de ma wo wo be kira wo baby a wo gina wo be kira se bridge busu enya ho na afre wonne bo wo wo be kire say so wono de na sam ne court e bubo wa bretie busu fo ntimi me ka bi ma adan lawyer asuna busu ntimi me giram wo be kire say de power e si tie ni ka me kire ba o mes wono di asam so be buabo wonya de wo giram say wom ne ehya se bibie nwoma no ibibie nwoma no because the revelation say the one who see actually di won kwa nwoma no ye be chena to dwatade no ti wuti won ma na wo he mommo afia dankwa na de na abofo mu so ma chesa afia dankwa wade no one save is forever save mommo bo ebubo din ni sa ne no mommo megina ha chai afia dankwa mo buba wati aprekon ekuya safo a onyame so onim di pa o sani afra o akosua nso wa na so de Gladys asadi no bebo akosua nso tu bo so bossa omo mu bodi ni teme bebo bossa we say absent ay ya mo mi din yesi e jade de da ho no edi ntini amudi nsema mabbo so india nti senne se wo bedwane age wo kra nkwa na wo ko nkutu dwane maka kire Awurade asema wona mame no twa so de bayi nsem ni bi wo wo bo so a me difo Awurade me srofa me boni cheme efi ne kremi suban dada ma brabo dada boni bia ma yetia wo Awurade me sro me nko ho bi no wo dwane afiri ho a bia obema second chance na se wantie asem no na wanyo watie na wanyo usi udai wanyo so nsuo no so muna baso amframa dikan bedwiri dan na to gu na be yemobo eni tinsima makan de wo waso ontie wo woni aso kokoshe wo woni aso kogu mapepa mensafi moja inu ni asem nsima Awurade de mame no mantra so mabeyi ni nyina agu ho nti sa wo so betie na be yiti ponkoso na so mfa asem no enhyimu kra mfiri jebu enne maye minya medjuma me de ewu ne nkwa asi wanim mahokoro me nsame ne uni asem upatie wo mpagai upadi di matem wo fi ho kan de obeka bi a kire me ne uni asem no because nsem bi sei na nipa ni mu 99.9 na nsema mabobo so mu di hunfo nti so beba be ka kire pa enye easy but animunyam ka wonyankopon sei wotumi yi nkofu bi a
usisi wo ma no efi sa niam ni nyina ho no wo de wo ma betena se ye nam no no wo ka san sam no a kire nipa ma na sakra eni nti no de ma ba betena eni nti wo ba dwemba me dofo me sro mentao dida mi yi nyina sister me do wo mentao da enye wadwen so da amanfo kan last will be kind e ma me no try me say wo de say de wo ho fe no nti na bia wo hihye bibi e fatao wo ka sa wa kan bususem egu onyame so wo pesa wo kire onyame se eniema wo ye ya wo ka se ni nyina ye na ni so fe no enye fe onyame on ne bu nipa bia emie wa no da ahofe nya ni mu eye di firi nipa mu ba enti se wo hwe wo bi ka tsense ne ho fe nti ena wankeka makeup a wotumi tena sintu be kokokeka makeup a wo bo amana to wa wo se wo nkotom me sto no me anoto me nso nchen me no nyina ye nipa onyankopon boye se ni suban so ne se so nipa onyankopon recognize ni nipa de oye de awurade pe enye nipa ne hwene tale ho na nimu ye tumtumtumtu onyame won hwe saade no de obia ho ye ne fe woto ne nicha asase so wo hwe nipa tuntum wo hwe de ne hwene ye tia de ne hwene nya tia de ne ni ye dabadaba de ne ni nya dabadaba ni nyina wo kanto ye se ye ne fe ye nyina ye ne ma wo doye wo no bi ntan bi eni me sraw nti no tumi kan kasa wo de boyefo kura wu nya ne fe wo mpese nipa bia be wu ne bodim eni sister wo ye sa na wo ye nibrefo wo ye sa na pese wo kire nya mesese de usi bo wo no enya nti na ne nipa bebre ye nibrefo a ye koso sane ma obitimi ka ene ya wera mani achi misra wura hwa na kef say so ne hwa ha say kef say ya mane nkosoro de to ade ne fasoro na eyelashes no ya profidi na fu wash I just again de na washana is that your eyelashes no yeah this one is permanent yeah me kwakwa permanent ni bi is that your eyelashes? Yes, you nyankopon so you bobi no mo no amobi no mo wo yesa wo ye nibrefo no akotena se yetue sika se ntoa na ho fe so because ne ho nya fe wo yesa wo ye nibrefo wo nyankopon so nibrefo bi ni ho do be ko heaven di wo nyankopon abo no embrace it na ye di awurade pe ema satan entonkosu ya boni nguasu enkujina hwehwa nim ema wa hwehwa nkancha wo sa wo ho nya fe awon fe nye wi eyi di firi ni pamu ba anoto aka meto ya manima yesei ena enima funu na me ya anke encounter me mfa enkanya nsafo ho awon fe nye face awon fe ye di firi ni pamu ba ema satan na da ma nkote kreton eni abija fo nku mo me sraw me ba chaw me nsonse onyame won no me nchen wodo wo mo ti na sem that's the difference and it me sraw emu bia na da akwabra ni timi kutunku ma yire se won tensa because of former girlfriend bi no ye kokko makoko di hu anu unza we aimless just wo nyame transfer ka sa ne nima obo yi nyina ye fe no mo be chichi onyame ano nti mo pese mo chiri onyame se obo ni patuntuma wa anya de sa na mo pese mo chiri no de ntia mo change mo skin ene mo kala nyina ne se mo didi onyankopon atem enunti sa agenne wo timunti ukushie ni patuntuma na bu na bomfia so what you say na wo hwe na nieni because wo fi so ye tuntum na di onye nipa onye papa na wo hwe na nieni wo respect no wo obedu bedwase kwa wo mana konya ntra so because na ni nye dabadaba na wo nya fe wonye kokko due wo sa nipa no due wo sa nipa no due enye nipa no na nya wo nu nyame na nya because unyame na body na woto ho no unyame body wo na wo ka ho nsam sa no ba ma wotumi hye nanim sai ne yire nim nhye nkuran nti obekọ fam pana bra due ba ma wotumi ja ne yire wo sa ne yire nye kokọ nti obekọ fo ba kokọ due unyame wo mu mo bo wo te sa ne sakra me ka me kire wo oba wotumi hye ne kunu e ka sa ne kunu nye 10 gram ne kunu yititi akrokrowa nti obekọ fa 10 gram wa bra unyame ne boss ankofo ni nyina due dio eni bre ne ho ne baby bebre ho ne free bawo nti wo hie ni patuntum mu no o hwe ne soro ne fam why because wo ye kokọ nso ne kokọ ye kura nyame ne de ma no e ya bi ja fo nkunu akote asra
obia wo yusu bia wo mu ade e kire se nipa tuntum bia ho bia wo mu no because wo butuntuma nka wo nkose wo de ka wo nse wo de da wo hwene saso sister ne hwene tale ho nti wonye nipa wa bra wo nyame soso won ne bo wo mu nyina ye nani so fe nti modi nkofo ho fa wo sa ama ne amanfo ye sagira kase nyina agira mo no na de nkofo etete doctor's office eye wo mo hwene ne wo mo to eye mo no obetimi hia obi na ne to ye flat na ne nufu no so modi edi atama ama ne nkofo chi sika de doctor's office eye plastic surgery due wo wote sa due misre wo nyame so mo ni mra ho so wo nyame wo ma wani emra ho so se sanyi mu na mu yi no se san na Jesus ye de ka nye bibini ba kokora wo heaven ba me ka tro se ko heaven obi hu frafrani ya te ne sei so nyame ense sat bia na obi hu frafrani ya why no side and side wanu so wonye nipa na me wusamu heaven na ye ko no nipa bia wo ti onyankopon asem no ye no ye be kwakoto nipa bibre bia wo hobi enenti se wo bu nipa nim ti anne sakra na che se heaven unko hobi koso nyame wo mpa obi obu nipa nim ode manfra o se kasa hodo nyina abusua hodo nyina manfra no odi ko hyiam nti ye ba Kristo mo ye nyenyi yimu ye ba Kristo mo ye ni obi an ho nye fe ede de no ho fe ye ba Kristo mo ye ni de oye santini ni de oye frafrani ye ba Kristo mo ye ni de oye nkrani de oye kroboni ye ba Kristo mo ye ni sa nti wo te sa ne sakra asre fo adoso this time munyai na Yesu Kristo wo ba sister na wo hunu na wo se na nim hye nkranti wo mu no nso bia sister ne bi na no de firi ni mu beba no jai wo be bonsam wo be tuche sister na waware no na wo se ne ho nya fenti nya one kofo oba foforo okofa no obeku se wo ye bademba ka be keep wo yere no wa hye ni yi enemi tufo me kan bia kire obademba betie na tipo nkoso o wodi asemi be wosa ne sim onti mame no to asema aka na ye paso yemfa akwa no wura nkasa nche yunyame na memu akasa na no no yapon Ives mit mabonyuma mentima manyuma yapon mpempenso ayedru ne yeni agro pempenso yemu obi abomfian yenidu obi atem yemu obi animtia mpempenso ayedru no yenu sikani entai hiani mpempenso ayedru no yenu obi an ho fe enta obi an ho tan mpempenso ayedru no yenta obi a wonye santini enna obi oye santini ke Kristo fo mu kwa de nkan yimu ni nso na yimu nya komo omu yimu sa brother na yatene frafra oye sofo pa nyame ni papa nso wote wonu ma wo preach nyina na sister na kan na to so we gam omfa no ni nyina no se yatete brother oye pepeni oye teni to mu no due wo sa ni pan due se heavy honum se Israel for unyame wo yenyi mu anke yenka ho ka Israel for nko na eko wo ya mansaba ka akopede ho obi akora mi puno na mama nso se kasa hodo nyina ofa ye nyina se emesini ne nkodi densa da ankade ne yetua ya bosomsom fo mate sey ye janom besom abosom ye nke yenka ho nso wanhwe ni nyina ose dodo a woje no woje ni dindi ye no o ma wontumi so me Onyankopon ma wanhwe busia wo firim wo beji ni di ya no de tumi di ye e ba ye tumi de ma wo nso kuhia wo bia wo bu na ntia wo hwe na ni ye de university for no mo so mo free ye de ko university o me de won ko university anware me ba wo akrache for na mje o mo fia unko university a sa wonya boga pa na nebehi na afria emeware me bakora ensiwo na mfa na ma ensiwo kora se sika no mu ni bidi a me de ye kan ye mamama o ye kan sika fo mo se ehi fo he wono abusua be do film obi ko ware investigation ye ni o spiritual side wo hwe so ye beibo sam so ye beifo o hwe sa bosum teno so o hwe no wo check ni sika
ye bu sa no wonde so su yero husu twajajo oba me aka ma handkerchief ma tissue kakra na de paper pa woni so we banyansani akwa awrade ni no mfa bone ncho anya sa wo twen no beto fam ha wo be yembo sa wo ma papa no de nani bre nani kosua na ayesi ja no sa wo jeja wo no de beto fam ha wo bo oh na de na di etwa no ho twetwe ayi ana hwe ebre wo mu nya agudi o wo hia obi afabu ese fatama so ye frafrani so ye da gombani so ye hwan bu bia so yi nipa bu nipa mana motete stores na mo hinu bomb no bank for man sim baby the filling station Ghana kwa ya na mo ho ya mesre obi abegira ho no be topetu ye ge ya ye nanim ne ho bi o de hwe no just skirt na hye na yi ne sire what the bank wo se di wusi tian nkofo eso mo de o mu nyi nipa nso Sunday ko CAC o se IGCC o se ho akọ o gina ho to nwom mu nipa obi aka so be ware nso na wadu fie a maame no ye na antesoro antefom ante wo bebo gen wo mu ade o bebo obeyi obeyi mopo me so wo na ba wa obepam because from na dwuma mo opese hu se gen ni buade akọ na dwuma mo ko ade COVID treatment or the mankofo. Ni vini mo board basa. Nya komo. Nti can be born you meant to me. When you me won shira. Sa me buy also uba betie bi. Me sra asma wate no. Me sofa born to man. Na fa ye bibi. Na when you me obehwe sra so. No we shira. Aka kakra bi na Jesus Christ aba. We are not playing now. Ye ho adu. Boni bia wutim. You hu frim. Ni yenkoye nim. Ye ho adu because ya sofofo ni bi so mo nka no kore. Nti wo yiye e wo kwan ho na ode ye ketia roman nti ye be ye ketia roman nti bajemba e be sine dan wo botan so na obakwase e be sine dan wo anwea so ntate akora ni minyansa wo hu se nsuto breba na oboaboa ne ho wasese nuane akosi mpran na wo nipa dasani ada ne yentra ho ye panyi so wasese di Jesus Christ ne maye no said you know anana ye no saa na ne maye to so mienu na beye eni nti se saa no wo kan dia ke no na me do wi do ship no ne ye build the ship no by way the onfo ni hunu nsampa ye kan ye build the ship no nti se wo beye nitifo na baba wo baba betene mu enhwe mam wo nkotenem wa bra wo nipa dasani di nsam yi wa no we are living in the last days. Say you didn't that trumpet be sound popopon. Na be bia to echa, the water, the wotio, the way you is over. A month for Bufaso, Chicago downtown, New York, Monte, the air cosunina, see the trumpet is a warm. A month for the music and you have a good phone. Full stop. Ubi a move. And no na home, na yo crown quadja wujuma. Mawokara we yell and check flesh and blood. Na sa utumi si daima flesh and blood sa ukọ Ghana abakọ kodem a empra hin na nipadua no wono de wonye bibi ma no hweye na wokra abo amfu no wanya ho wanhwe obegya wo stia nanim wo hu sa wo ye aimless umpe ba bi ma ne nkoda da ko drive sa wo se simia ya na wo ye aimless e ma ne nya wo sa minim sense ma mabobo so wo badwem ba beti me damase onyame wo nhira no nya wo kese sa me ba ye wo tie me Nyankopon ya adom wo tsena Yesu ama mesa betena me se me ba na nipa tu na wa me menya hu se rodo na me nam se dwuma na me ye no nya me na ni je hu oh me guso ye me mfa nipa dodo e beba ho so what ase nkakran wo Nyankopon nya na beba beti asem no na o manya omo enkwa ama omo kra emponche no so obeba nsema kan bia wante obeyimba kwa no de esi ani eno so me mfa hu bullet no montomra wode metena o puppet so dimatem na obi wo ho no ma wo ye badwemba obete manum asem na wakasa mame no to no kra wone hoy ebia no okra bi wo ho wonya me de na sha me so platform no so bisra wo ka wo kotena wo di dimatem no wonya me mfa ne mra yes ko ke ka bi tira me wo no mumusa na ho kra ne mame no to obo so ba be hwehwem obeti kolon no ba betum utie message ni bako mienu ose makaha no wonya nkwa ma ne kra cause mo dada bi no tina mbetra no ma mekeka bi kire Abraham Moshi o se nyame ni ho mekeka bi kire on reply wono onyame wo hu sa bra ne mobo
Abusu sama okay wo be ye mobo onyame hu ne mobo eye